ase aha na se eye wo bo se nya wo bo se ye wo ba no mo se ye hwane yo wotumi de wonsa ewo na se e ma ne ye yi akora ketewa sa na oba ni ko oba ne se ne be ma no ne netie no e de ne se rewura akora na se de be ma ne be ka ye no ye bedom asukọ be ma ne wa ha oba ne be gya homa ne so na fe ye hunu ba bi asam no ye de ebeto enti ka ye ho e wo Facebook and asam no eni asoso yebra ne ne be ma no e medi komo mira me wa ha yeah na sister na pom to say nyame adu Maa Akos boko bibia boko ebia boko me de enya boko ma wo sa mebo asam na ni soso yes ye twa to so akese pa eni gwase akese pa areho ena no wo kanu na jasa mi akasa na eye ma reho enu ti ye mamoduane and driver traffic no Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like comment share YouTube Akoma 879 FM and now also what's your link no e dia mame be me na over to you Jolate yeti Mako we there me da woni wabedwofo ase se me de beto manim so no mu enu hwambo na mo de ma betena efiji kase a etise so mama 2014 to 2015 na me wakra na misia obabia ye frano Eva Akono na misia na meni gino ti meni di nkomo se meni no ebetena ono so eji peni nti emuna na meni nutu anomo ekọ krowa mefiso me fantini ti me Central Region Akoma FM na meni nutu anamo kọ kroa maafo omo ewoso ti me di no kọ kochi a maafo ama omo so eji no fede so enu echire no meni ne san free mimi chrome esan ba Accra back abrodum kwa that was Central Region okay nti enu echire no mimi san amni na fro ba Accra back san ebe tena ye toa ya bra aboso nti emuna na me de tu nenum se sisi ya no mimi no akofie akohu mimi ebusua nti mpese mimi so minu kọ ukromu na mtum kohu webusua no see and they make an de asampapa na omame owo ne de otiase ba ne papa owo no susu ne de ono sabi papa na frimu na dodi na de no oho papa no wo se wo free kuma se wo kwa Accra road no so okay nti ehon na me bisa ne se nti no nti da bana ye beko no so kwane de odimeko but ne maame pa de se obetumi esi ni sipi se odim bokoma ne maame ehum pa de onenka odimeko akokire ne papa na odi ne papa de no okay na misane se na di asem nti ehone na obeyi ade atumenim se ye na kasa ni na referee tama misia no fita akwala abaya okay akwala no oko 22 with the referee fence about 3 years okay nti no mibisa no sa no okasa ne maame pa de anya de a obetumi ede me akọ ne nchen ana se metumi hu no maame ne mibisa no se na ba ne sen nti ho na odo tumi nim se ba ma no one no wo ne ba abaya no Bema no yare ebobo no ama Bema efrimu okay na so okompai bobia na se so ko ebisa de omka na se ne maame anim Bema na owuye no no wonu bi ono amaame ono ankasa ne maame a onyinse no ewu no okay nti okasa asa no kire me no me de ha me nti no mene no Accra no o maame hu ne sister Penny ani onua Bema ne sister Penny no your friend no sister Rita na onua Bema nso so no o de brother Isaac nti ho apena me bo modin frɛ brother Isaac na me need nkomo se me pese me hu no na asɛm ya na sister oni me di hu nkomo no me nkwa me ntumi emfa nhyɛ me trimu okay nti me tutu anomo me brother no ekohia wo East Legon ma sata na me kra taxi me di Akoma FM nti me ni no ekohia no me de tu nanim se na na sister no okachara mi papa no nti ho no ono so yimi asotiri se no kre se na sister akasa asampo mo omo enuanu krampo no omo ate ama esisi ano omo pese omo tenase na omo sinkonwa na se omo sinkonwa no mu sane omesi
esesie ono ni omami entemu nam si yomati ntinu eno echi me de ho no mitwa so na eja yeda so ti ntinu empofuruma na eye nyinsen ebepie mu na ndie ekoba no se ne esan ke mitumi to anomo ekohwe no krom ni ehwa ade na ade ne de eho no ebeti etonsu because so so ma wonko ho ma me because ma me ne ku ni kunu pani no ni no ne no wo etu wa fa wa anko wantumi anya ne ho ade wo ho mentumi ibi kwa no ya me ko kra ofriso okay that's ntinu mene no wa na nyinsen ebepie mu na nyinsen na echi no aye maako ani aye webusu afọ amwa bra me bre e wo nyinsen ni mu no kire ye mu ma me a metie ya me a na me ko me de taxi no ko ye djuma ba na ma san abetra ne nchen wo hospital wo onue biere ni wa no so no no wo enuanom wo eye nkramontin so ma ne emema so no obie no wa otuni mpo ebe tena no hospital wo me a metie ya bi wa me ye djuma no ma from say doctor hiami say me san samechi na me ba maybe omu hia ndro bi a na tantam na makotua omu hia ma na ma bibia di ama no na mama nyame adom nti ne time so se obawo krampo no mama ni na enye easy omu Akoma FM omu operate no omu okay yeah omu operation kran sana omu yi akra no nti no owu ye we na doctor ka say sisi omu hwe ni condition no a Akoma FM oye obetumi aye ejumadin okay nti no ayese onya obi a afan say ye no nyomasi ni ade no obetumi so be bua ni fie mu ade yo nti no owu ye chikra ni yasti na me ni kasa say aye o maame de owo so menya ba akra de emuwa ba mi maame de bebi owo no emuwa from me to Cape Coast de emuwa nti wo de ma o maame mbra o si lie say no mami baba padi anka mimum lalai say ono France no mami baba padi anka mimum me mami emra okay nti me tonkra e mama mami a me mami so de ofeso e bae mami ne bae no first week e ko second week ni de Akoma FM na omuntam bibia ye kama okay but every 3 weeks e ko no afide miami use nyoma ekoso ofie no na enkoyie na se de wuwo ma me aba be hwe no o yes but ane me enkoyie cheche ya de na enkoyie no de na enkoyie ni se maami no ebi wo wa me kwadwuma kra o se me kwadwuma de a che se me ne no ko na eye me papa ewo eye ebusuafo omuso omo nkran kromo na ebinum eye agogba ntino sami ko adwuma kra opese meni no ko ekotena eye papa no ofase no omu fie wo ba na wa wo foforo eye me mame wo mame pese odi wachi echi no anu wo kwa adwuma no ko baby na wo pon wa sa ba fra ba fie na nyu no na e ba ba hwa wo yiri ya wawo no nti ya wono mi bi se no a o se ontumi nka the main reason ewo enkyere mi nti me so se o kan sa no a me mfa na no enwo fom me kwa na mden ko na makwakosi no enumre me pun adwuma na makofa no na me de na aba nti no me wo ho na maame no edotuma anim se opese o san na chi ko Cape Coast ma obi a me your first born fi kra na nyame adum metumi ni obi awo na se wo be hweme nti untumi ndi be ye every 1 month and say 2 months mpo na wo ko adan me ye maame na ntumi anka bibia antremi na ene de me kwa ko je maame no kwan ama no ko ti me ko je maame no kwan e baaye no na me be frɛ oba no etena ase se me no na enam se me taxi adwuma ni ti no se me pe fifia anadwo na meba amachi anapa na masan konti na minim de e ko so ofie Akoma FM me ko je maame no kwan na ono ko Cape Coast me ba na me baby sa oba ne se nti de pa na maame ba ya nti no enam so ma maame no ai se obi ewo na ti ko se onko nti ho na oba no ebe yimi eye asutre se eye Eva de meneno ewo ye no obeyi na asutre e ka kiram se se mi minim se ne eye me maame ti akran bon kan me kran enya de ami magige no so otesai na mi se na me maame otesen
o se hwe na wonim se wo maame ye beifo ebi yewu na mse me maame owo me ebi yewu wabo no maame beye wose ya ba bebo wo maame beye ebi yewu ma o ka sa asem ne de mama me hu duri mi na san so ye me areho nti asem epie ma no a me ka kire ne se so ye beifo kra ono a na sabe o de me ba wiase timi ntumi empo me maame okay Akoma FM sa asem ye si ye kiri no ni mama mampa ba bibie ni wa esi ye ntemu ewo imponu obo maame beye krampo ni ane yeti ne feso eye ne ba no a me beto no anase me behu no ana owo no me ana me dia akola no ko school etua no school ni o ma bibia eye ahyase no o ka kire me se be ma no no wo ye na ofrim ekire no eye be me na busuafo eyi nani ma no nti no omkro munim se akola no so obedidi se obehye nti man me taking charge of akola no bi wa anapa se me kwadwuma me kosin school okay no makoye adwuma okay ba 3:30 no mapo na masen abafa no abafie okay nti no ni na me ye eye masade se na baima se woni obate a we ye wasade pepepe nti emuna na dakoro mama kwadwuma bae me bae no oba no eye ni attitude anase sa wo hwe sane otia na sa woni obate na sa ukọ baby ba na sa oba na sa wasesa uhu na ifie yete wo so no e compound house tinem nim se maybe sabi oni ma na omo no kwa bi akontokwa na me bisa ne se na di asem me bisa no a by 5 minutes no ontumi nkasa okay nti ho apena prekope o ka kirem se me de ye ne ba no enye minjai wose de osi de me de ye ne ba no enye nti minjai na me mes osi de yes osi de me de ye ne ba no enye nti minjai na daachi me mese ne daachi wo na me bisa ne se akola ne si den na maye no na akola ne obi a no ye enika Akoma FM basinti na akola no me dono do nyame ankasa me yefun ba de but akola no me dono enye wo be ma no ba dabi enu so ni na no me dono me do akola no pa odo se de ndie wodo kire oh mama se be ma do obaya mama emu edu wo dabi o do oba no anasa oba ne ba no me do oba no esan so do akola no esa do akola no oh okay nti akola no oba no de do sa se wasere na me de akokro na de e de ma omu mienu nyina akokro be sa akokro mama me de me ye be me de but se oba me noti na se me do pa de a mama ene de mitumi ye de wiye upe bia na ya ma wuji ni so oba de do wo ado da wo de do oba de ba do waba do ba do da oba do asaye ne yakakra no hwekora kakra bia na do de ba do se Akoma FM enya no kure mitumi ndo ne ba no na onu ma mi mum na me do no ukọ bọti adwuma na wo ba uto bibi bra kora na to bibi bra mama akora de me de ya ne de onu krampo no utumi ka kire me se de me ye ndi akora wan hwa edu bebi na se ahun kire ba akora no ebese ade a wo to bra kora ya wo to bibi bra wo ba be o mama me ne de mi said ento ade e me chene sa but akora ne de mi se enkola de nyoma ya omuhia e wo abontin no en hyede nya ade a emu eye duru ana se ye ne bo edin na se wo to fibre ke kora bra kora ya fa be ku betimi ato bia baba me no kure na ya wo to bi baba no like akora no megigi akora no so mo sin maame no oh okay eje jealousy mama o ba de jealousy se e bia wo hwe de ba de sa eje wuwu bo o de ba ware eti se de se wo ya te ba wo do de ba bofra no wo de se ba be bi kra na ye ya oh mama me yeni pa de ba minim yeni pa ti Akoma FM sene etie yeah okay nti no obeka sa no o ma me frɛ akwala no e wo nanimu mama kasa ni eye na refree even kra no enam akwala no hwemu krampo no ebedu baby krampo no enam akwala eye no hwemu krampo no ebedu eye pempenso krampo no odutumenim se opese edin na eda akwala no so no anka mimi dini fi akwala no so na anka mimi dimidin to akwala no se ohwe se na mene akwala no ni ono etia
yes okay eye na ni jun etika oyi akwara ni din eye ma me na okasa e kire me yes o se ohwe sane akwara ni po enya me ameba na eye ohwe a me de hwa no kra na nkopesa nka mi sesa akwara ni din na nka me din edo to no so akwara do wo fie sai Akoma kama me FM. betan na akwara no 3 years na okwa 3 years akwara de said wo sitie was so the was so like adantuo etuo adawo yetiatia akwara kokko tutu che se de akwara sitie oye kokko tiatia oye tiatia but akwara de wo fe yeah why nice girl the wo fe do adi fie biensa 3 years oh 3 years no 3 years the who sisire ho so te so ba mama akwara de untumi mfa no ho entuto omame the wo so ebia da ba be the wo so ebia da akwara wo ye slim but utumi sa akwara yi why nice girl okay mama no so no ho enhye dan ensoso sa no no so a onhye dan nye slim sa okay ya o honam kakra sen okay all right yeah great nti mama o ka say de me de akwara no mese ne da ache na anya minjai no na me fra akwara no e wo nanim na bi se ne say foruwa eya dien na me de ayaw ana say dien na ya me de yaw na o ka say dada wonye me hwe na me se foruwa wo ka no kre etu fra kwade wo ba de ma me bi se ne say foruwa dien na mama say me de ayaw no so o dada wonye me hwe na akwara no otusu say o sunam se o foruwa wa wonu say me no ti me nyo keke me nyo hwe nti de say me nyo hwe ya ko na akwara no koye nti ehọ na mebi se maame se nti den na akwara na ka kire se media ye no a wa wo ye ena no untumi enka nkire me nti ehọ na obebie na no a asama obaka kire me eni se na odware akwara no na ohoro akwara sabi ohoro akwara na ase no na akwara no start se otwetwe ne ho na obi se akwara no se den asem na o se akwara no se eye me de minsa ahyehye na ase akwara de se wo de wo sa ahyehye na ase yes ana ma no o ka sa asem ekire me se onu edware akwara no na akwara no etwetwe ne ho nti obi se akwara no se na de na eye no na o se akwara no ka kire ne se me eye eja na me hwa no me de minsa ahyehye no wo to asoda wo de me ba ho intima wo do sa hyehye akwara ho Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM me pa chawo brasisi ya ne ye mehwe bebe in the nim what say like obi ho a wo would out to say akwa we de obetumi ya ye papa wo bi so ho a waye o but wo would abeka o we kase ye fa biti kra cho de ye twasa abrantie wanye ya wo de beto so ebia no waye bra Facebook live YouTube live da ye bi sa session da so say bebe betimi ayesa bebe ya what hey very nice man very innocent man obetumi ayesa da erutu de Akoma 87.9 FM Akoma FM ndimama oka samoa asam kasie etise edi kire me no mama ehọ na mu hu nyina adwojo na maboto ma na mi hu de menye na mi hu de menye na waboto na maboto mama na mi hu nyina adwojo at once wo hu ya adwojo oh yes wo hu adwojo mama kasa na mama na mi susu se impo no obekwa kodu pempensuma sa asama etise asam kase a etise impo no ka metumi kra mpo no akoda hu selves ansa metumi akọ hu je oba no betumi bie na no aka asam etisa yes edi ato so betumi akatum eya mi so nti no oka asam no mantwen ma ade anchi na mitu anomo ekohu emi fewura na eya mi fewura so ya nini ya na eti efio maame no nyame fa de kra ensie eye lockdown Akoma FM etwe no maame no odi free mu okay nti mi dwane kodua maame ni se mi free ejuma ba ye no asem sei na eye oba na me ne te no odi atu mani mu nti mama misra no minim se minim hwe nti onfre no na ombisa no mu yie eye bebi a asem no eye ne nan ani ne tiri efi sawo de won sa rewra akra na se wo dware akra no wo hunu sa akra no wo wo na se na akra ne twe na ho ene obi sa ne sa dai ene akra ne se dada odi ne sa wura ma se
na akra na wa bia se bia wase da bia na wa misa akra na akra na cheche mama ehɔ ne de mentumi mi oka sa asem kyerɛ me nankasa na nya de a me course o ebise no okay ye wa oba ne picture wa ha say ye ne oba ne bedi komo akra no so e picture wa ha ono ne ba no e na fe na ba no ma no ye wo nyina akra no mo ye career day na ne papa akɔ hɔ na kyese wo ko video ejina enye wo no ne bo na ba no machi Manchester program let me akoso ewie ya ne yire se wo na ba ma wo ye ya na wa ye mama nyame ni kra me si so sa de no podie ya se me ti se so bi kra aye sa de no krampo na ya me time Mr. Nkrumah mama Nkrumah yi mama ba ma o ye ya na wa ye mama ma nya bi wojidi minimu hwe e bia na wonim se akoda no wo sa ontumi nka ana wonwuna no mama bana wo ka meko enti yesa ne bo mu o ye ya na wa ye mama manye wo ye ya na wa ye ye bibi sai wo na kire se wa ye mama minimu hwe ye fra wa ba no ye fra wa ba no enu kra bia wo mu no ba ne beka o mama mo friend okay Akoma FM. Hello Eva. Yes. Eva ya mwa ha. Me Joshua. Yo. Dabi Eva Maa Akos ni. Pacho hi. Me pacho Maa Akos ni ya fra wo e wa Akoma FM. Ya kase anu bedi nkomo. Pacho mu friend why? Ya din kai afra wo dada say ya nu bedi nkomo. Me pacho yo. Okay. Eva ya ni Mr. Nkrumah wo ex wonu ni ya ni di nkomo wa ha. Na nsem bia wo akeka ni Eva ni soso. Ani soso nti. Nkrumah no o ti de. Anu tira wo de agyina so kakra bi na tie bi mame. Dia so kitwe bi na tie bi Nkrumah ka ni bi mame. Na sa wo boa. Ene abawa ha. Eti Mr. Akoma yanko Eva gyina so otie. Wo be yi wa no. Yanko nti mama okasa oka say meme de message she akwara no ya the pictures no so eguso na me koto we mi fewura enimu fewura no so enimi ana eti efio wo yiri Eva na so do sa hyehyɛ abofra na se sana ono oka na Eva ka say why na ka kire no okay mama me no okasa kire me no me koto we mi fewura enim say o mbisa no bebi a asam no efiri ana say imponu ni a utumi eka asam kesi ya etisa kire no okay nti mi fewura am ko tunu nim so a ofrend bi sa no no asam a Eva eka kire mi fewura ni say okompaebo na ekopie wo say akwala no a ene ne tena na say eye ne bana yene ne tena obi di ne sa ayeden ahye na ase okay nti o si oba ye no orudware no akwala sa no na am say odi gina so ma odi eka sa say maybe say meninu omomiense pe na ye wo fi okay nti no odi ye sa case no ana say okasa akasa no e de to me so nti no eye mi feru akra enam so mpoma obu eye nkotodwe e wo menim opam cho say asemo a ote etisa no me fa ncha no na onim de e kan no ana so onim de ba ya odi cancer even a bu nkotodwe pa wo menim mama opam cho e wo menim say onim de kan no onim de ba ya odi cancer e de trend wa ma Eva sere wodwa ma no so wasere okay o ma obesere mama hwe onka no kro ma metumi a drive mu akọ efia na yetimu e wo ho say sasem ni si ya no dia ni na Eva oka fa ho ana say dia na oyeye wodware akora ne da mama akora ne de mi ndware no say Eva na ne dware no yeah o na odware no na ayi say bia woni akoda no wo yire na mo market woni nya na dai ba ko man pa cho han mo da dai ba ko kwa ne mo na dan pa so na kwa ne wo mba bia mo da na mo wo mba bia mo da okay mama ye nyina ye de dan ba ko mu wo dare ne da ana wo nware ne da kora mama akora ne de mi nware ne ono ana osiesie no e bia da ko bi wo dare no mi ehunu Eva dia kra ne betra won chan ni nyina no wadware ne da ana wonware ne da pictures no ene dia guso no mama akora ne de me de na mi nware ono na
osesi akwara no na me de no ko school opon ana masa akofa na. Okay, yeah, the pictures no egu so Akoma 87.9 FM, Facebook live Akoma 87.9 FM. Bomodi ana process yes I free Eva biem. Bomodi ana process na ebehwe. And yeah, the pictures na egu so akoda no wom, but nchemu pote. Akoma FM. But enkurani mi no wono ne ba no ni Eva wo ye no. E na Eva ba no ma no ne ba ye no wo mu nyina e na Eva no akasa. Pictures no ewo Facebook live, YouTube live, and unti bomodi na bra na asam no anonso so. Once I work na Eva sere. Bibi o unti na Eva sere no. Oh mama. Ye be una de kro. Me pese de obia no o kan kro. Ye be una de kro. Okay. Enti bomodi abra Facebook sesia, comment like share, bomodi na share ma ye. Wobi nim sa ye no kra but ntwato so eya. Ye ra ye nko. Nti ma. Ekopi eye mi fewura enima ono ankasa edigwa atoa edima mi obunkotodwe ewo mi fewura den mu onye mi edana mi ni timu. Okay. Ewo mi fewura ono ankasa eye ne ho na igo obunkotodwe oso mi na mi enum na osu se onim se asamo a esini de ana se de fina no abana a waka to mi so ne de akola ne de enya ade a Akoma FM. ahwe ne biom ntino mi fa ncha no na sane mi sidi ya akwala no mi nya ne saa. Okay. Ntino okasa no oka na mi se mate nti tama mi ni enu free aye mi fewura na enu bae na mi ka che ne se efi ene ekọ akwala no ya de amide ne be ko school biom ono ankasa edu anapa ono onfa na de enko opon a aye onsa enkofa na de embra nti enam sa asem so ama afinu na eye do a ewo meninu mienu tem no afi de eso ebete ye edo a wo ma Eva no na so abete ehye wo power no mama me ya eye wo ya pa mama since okas asam no satam no wawo memeba no memeba no okọ 5 months 4 to 5 months mama say friends I am painful for say by my dear so we no about na so owo kra acha be 6 months 2 7 months there Akoma FM eno no edi eye empema agro ma bi se ne say ana say mu say eye unsa kanu a mu bi se ne say time owo eye me ba ema mi to time mi ni jaye impossible say me ni ye bibi krampo de time owo ye ni na mama owo ye mu na o kan sa mama anye makon say me ben po ene no adada nti woni na na man na adada na ayentem titi what timoko man titi ayentem etiti ye whoa oh yes what's that about friend nya best fear saying mama na me ba no me ba no call 5 months 5 months and you na sasabre no atete moko awie mama me se owo me ba no 2 wo team so tama minini jaye tama minini ja na akola no afi no okọ 1 year na aka be some a month na akola no benye 1 year mane no andada okay mane no andada woni na anada yes na wonyi ni sana wonne akoda ni wo bibi ye oh mama dabi na wonyi ni mama dabi wona akofa ne free school de ne bo e ba ye bibi mama dabi mama dabi wa fa nsan ko hoda mama dabi mama bitimi ye ntinu mani abresa mama me sade ni po de mama me si su krampo mama sade ni de say abrabo basa ni enoma basa no mama manfa me hu enwuro mu nti na me nim ade ati sakra mama mi my life mi share bida okay enti mayehwa na fe eto aso ema me wone akoda no oba no na biem kwabem se muchai awade munya na mo dadan ba ko mamba chawa modern pa ba ko so enti so oba ne ba se ebia me pese me fele se me kro ne me dan ho ne de na aye mama ta mo asem sitting there yenya na eda empa ba ko so but echire no me bada eye 3 in 1 eye bed mu ntinu na ya dia me no eda empa no so bio yeah Eva yegusu from baba what dia na fa dia du no so yi wa no se wodum wo phone no se sia no a Eva na o ma ye hunu se bia etwa to so bi na wutwa to be ma no so be pa cha sam wa be ma no so keka no anu aden one be ma na ka fidie ka se yi so mo bi ate se wo Eva o ka cha ne so o ma me aye ba yifo 2 wasa ya bo be ma yi a ma me so ba yi 3 wasa ka cha be ma yi se wasese wo ba Eva sabda no oden emu odu se say we side the kwa na dwane e wona fa de eba wo de kwa na say dwane akwa kuro tu bi ase sa na be ma ne ka Eva bomode na fa fo no
na ye ni uni nkomo mi ni die nti e frɛ first wafa but e che se dia asabri se kuro no waka te na du no mama e ti ase ni mama no kra ye frɛ no kra me ne tena mama on kan kra wo na brabom yemna ho e kire wo se Eva say e je akra no na ka kire so asese no dem be ye sofo so na e ko pie wo se eye ne ba no bema one ne te no e de ne sa ahihye na sa na Eva ono ankasa efi nenum to a okan na che say Eva ka kire wo say wo dware akra na twe wo wura akra na twe ne to you bi sa ne sa na ya akra ne ka say da and the name sa wo mase no e ho ne nya ne kure yes na mo okon na ekopie wo se akwala no bibi se no obi dia aye no empaibo ne ye modi na mo empaibo no so okon no bia ye ban oh mama me de so umam kwan se me nka bebia na okọ asore me ana me ne ti no otumi kosesa ehun stickers ehun anointing oil odi begu fia na asore anase sofo na okọ na asore na your friend bonigas busho bonigas wona na okọ asore yes wona na okọ asore yeah from 2014 2015 whoa nti awana na okọ mpaibo odi beka cho se sofo bi say nti me the name suspect say ono anka say de wentumi mbie na no anka ntra me say so for me to say and I say okay me that say Eva so Eva ma memra wo so kakra wa da roma mi phone akasa enye we yo eya na akase enye we dey say yenye nti enka ne ntantam na akate Eva enkuruma wa ha wo say de di kai kwadu no ba ko no enkuruma no wo ti die nti na o jira so na me ka cho Eva kwadu ba ko no say wasi wo hia wo no fa wo ko kire na wo fo ka kire ne se wo maame aye baifuo enti wo fa na nko wa wo fo woda ye to so bienu hello Eva wutie me oh mo ka che Eva se wonyi wo before na ye friend so wonyi wo before no ma ye number na ye friend so na wo se the phone nye Akoma FM ya to aso ba me nti mama Akoma FM from time o kan sa kasa na etisa e kire me no enya ade a eye odo ana e wo me ni mienu entem no esa e ba bio ntinu enam so ma me ni eye mienu entem e betete but inte eye yentem etete ye enyina e kire no okay na akwara ne de menja no ejejemu menja na ejejemu me ba so me kasa de akwara no on your TV Adamu live Kings TV live also Chrome TV we should be live or Odo TV so live and Star TV so live na Dwabunra Bange bonwe branch make say one more boy dem ya wotie gas of filling station kwanza wotie Arimboat at 32 one ma biemo wo kwatwe ne brofo edu Adepa Information Center kwatwe afenti Adamu na Big Love Radio dia se make say enkroma any Eva case no wo mani abre ya wo biemu wo spend na wo bia 18 enu ti kan ya ho Mr. Adum Africa market on na Yoruba Pekwaponsa Bronze New York one so abiem nyame na information center Batmat Saloon was okoban nyame ni mebuafo information center Frando Costo one so ejira so yanko hello Eva Hello Eva Hello Eva Akoma Eva enchemu nche wo bia ye ni echiremu kire yan Eva woni be ma ko oh mo sai mamba jo minto to aso meba mo sai free Eva ma me na asam na no so mesramo onyi ano wonyi wo bi fo mo so wonyi wo bi fo wodwem ho anything with your bra na wa winning fans of Akoma Munsam Maa Akos great family one mo so mon kwaso na mon share emfa emaye abege the happy home na cha samo share yanko so inti mama enam so ma me nunu mienu ntemu yentem ebetete but akwara ne de menjano ejejemu edi ni see pote ma mo ntamu tete because sabre na obo wo sa kwadu we nyina no na we ne no enete hello Eva hello Hello Eva Eva wuja homa ne so besa na menkasa wai adie ne si ya ebra woni enkroma etena ya no die ne si ye Akoma FM Akoma FM woni enkroma etena ya no adie ena esi ye ewo mu relationship ne mu na antie setia minimu o setia me enkroma no wa se die
Obia me no sabi me no na twempra. Yɛntɛm atete. Akora ne wɔ me hɔ. Ɛnu samu sɛ wɔ ba wo nkyɛn. Me de na ba me ma me hɔ so a. Akoma FM. Ɛno so yɛ ɔno ne fort ana. Fort bi ama ya ana. Wodi akora ne kɔ. Akoma FM. Okay. Wodi akora ne kɔ ma wo maame no anya bia wo ne bɛma na wo no wo bɔ na ma ne. Me fa ni kɔ ma me maame yare mi wɔ ne nkyɛn. Me timi nkyɛ akora ne kɔ ma obi. Me akasa me ne me akasa na me wo me ba. Ana me di na di me chiaba. Edi be di akora ne betena bia e ne e me akasa me ba. Iva wo se wo na wo ba. Ai me pa try. Me pa try me ba me nka oba no. This is aka ni say. Oh, this is aka ni say. O say me wo hu akora no. E ti tabutu mo e so na me ma fa akora na ma. Oberu for family actually. Ala me te here. Me di akora dwane ti say yo wo bia akora be jam na be di dwane. Baby a metena bia dia ne say wo e fa ho se ye ni wo fi. E ti baby a metena dia say wo e fa ho. Ana akora no so me ba timi nchane mo ana se wo anti ku a wo kata kura ne se wo se wo wo baby na wo ko baby a wo timi fa wo banko wo be gena mo me no wo akwala no anke sabi die nyansasam kura na sanka wutumi ka kire me wo die no ko no sabi wutumi ka me kire me ye dia ka no yo wo ye de dia si baby a wo ti na wo ti dia wo na wo ti dia se ni na me si se wo si akwala no menu mienu na ewo no na enyenye bia wodi ne kwetena wo no dia enkomodina a woni mi die ansa na wodi akwa no kwetena ekura na se wo ya wa adri se ya wo na ho betri wo betri papa me mi wo betri mi se me di sa ta mu e ti pa wo me pese die wo bia ka die ewo mi bia ka me se mi akwa na wodi ne dwane no die to be frank me hia me ba hwe no akwara na wodi no edwane ne de me hia me ba na ma hwe no wa woni sa akwara no me hwe akwara no wa woni sa akwara no me di no ko school akra me ntumi mama wo fa akwara no ko hye mu ekura na si we imponu ame no tina ekura mponu wa ma kwa se me nko ho na me me enya me kunu no na me wa ko chia me ma be mo e pa mistake keke e ti ano no jai dia o ki ka chia me no uzo ba ni mistake keke opa ye ko police bi bia akura ni enu ba bia e ta akura no onanti entemu a otimi ma wo chesa Iva ye amamre no Iva ye wo sa amamre no kura na akura no otimi me be 3 days kura ho e ti ja sa samra wo ka kire me ba Iva e die ne ba ni mistake Iva no me ka se wo ni pio me ba kra me nya kra na ya na me ti me ma me yaro na me do wo ti ye na se ni Iva me bo wo ka sasa nkruma ya wo be ma ne ho akire ne pa me pa cho se wo de ne nsa wura wo ba no asinti e na wo so be ma ho akire na na ni buta no tie ni ko ye buta e me Akoma FM o tie ni e tie cha no do so ye cha no so me ka me ba ti mi ti ye cha no so le ye ti na o wa ta di ko be bi se ni e no so se dia Iva me pa cho Iva ma me mremo me pa cho akra no na ka cho so papa de ne se wura na se so for me na ka cho wa na wo ko hospital Iva me say sabra no akoda no na ka cho wo se o te ni ana me forget ye wo nya o te ni ye puta no o te ni ba me de menya be e bia no akoyo obi pa di ni asilo me de chelo me de menya me Iva na just say wa no do aka no say ewu mo di ni mo e sa wa kata o no akọ crowd baby na u ye se wa kata woni mu kwase ana wo pe aya no kra onu ananim gwase no wa pesa bibisa no wo Iva na we no say ye hwehwem na say ye hunu say no kra oh don't worry ye be ma break ya watch don't worry auntie me pa so me no wi asem obi Iva father say akra no wo me ba cha mo say friend wo to me emu obi abrantie ni mu asese na wo ka say ye de amanyame mo say friend no because enye nipa baako mienu miasa na bia waka kire wo mu o ebia waka kire nipa dodo sesei na abrantie ya ye tu kwada bo se ba ni mistake na o se ba ni mistake enti mistake wo no che ye kakra bi sese asa wato ekwaya ekwaya o fa so hia Iva enu no se e ba ni mistake enti kire ye okay mama ekwaya me fa so esian enu ne se
even crampo e kwa me fa so amidisha eva crampo no me ba fasa akonya wesu kraka ama emema na me ba oh me no mo be kasa hello hello Eva nya what we enye yo Eva what me ka me pa cho ka te nkruma ni se me ba no me fa ni jani ko be bia yo owo he owo odine jan eni ewo che bia obewu me ni ba na akora ni to ko school ha ni jani school ma se odine ko school no otumi ka kire me a amene no akora na akora ko school akra no awo ni akra nti e wa kana akra ko school no odine ko ekra na se wono ama akora no akọ school no yo asafada no utumi ka kire me sa wudi eya me no mo ba no no why o ka sa mani ni no me ba kra ba be family ma me tra ta se ma ba wa le wa eno do e wako mini problem me ba na me pese me ni hwe no me pese me ba ni daachi e be sei nti me ba na me pese me ni hwe no me se wa wali o se wa ka tra ukro mu o e ho de e wo ehia me no wo ti mi sha kola no baby am wo ti mi hwe no wo ti mi hwe no Akoma FM baby am Eva here na wo oni akra no baby ya wo ko for outside wo pe chromosome baby ya wo no enye chire na wo Eva ko for dia side he ko for dia side he me o fra akra na wo se me dia akra na jane ade Eva obia kata samura wo ka eni shine Eva o ka cho say bia wo dia akra na jane because e bia wo fe wa utumi che de say me dia akra na te ha ana me dia akra na te ha onyame auntie Opramia, baby, I want to me research no enye way and kata so ati ebo ana ma be job baby no onya me pa mami obwa mama secret obwa mi wa ta ma obwa Eva odi akra no ekoya no mami sense odi akra mi hu mi baby I know that me baby Eva mi ka no kura kra mu Eva nya botsre Akoma FM Eva nya botsre enye wo kwa da wo akra no wo ne baba na wo oh sa friend friend wo enye se me ma wo me ba na bi wo ngo wo ba wo ne baba na wo awro nti enye me ma wo me ba Akoma 87.9 FM asem no emu ayashi even wo ye de obeyi semado 21st clinic is Siatica expert the area was so about free treatment free treatment and to wey free me say what that nyame ya doma 6 November memori day di animu 21st clinic say wo mo ye free lab free scan free massage free medicine and uti bomodia na ebra na also bia wo ukrani wo ba ye nyo kapre free na mom emema nka ho ma ko a sa so na wo ye wisi ana sa jaka wo di free afi edi kokosi efie du ngotwe a eno so ko ba ye be show free ya wuntu ahwe ya free ya wuntu ahwe ntimi sa wada bomodia na eko 21st clinic ho ye wo Kumasi Sha overseas what's the Alpha Radio yane area total filling station no na edi ehwanimu bomodia na bra 6 November memni dey edi animu na 21st clinic free lab free scan free massage free medicine yenfa emao na bibia enye kama freyen e was 0540 311 311 0540 311 311 eya 3p garlic mixture 3p garlic mixture edu papa pa edura wonum a ema opomden no ewie peyo pa eno no enu tebe se wada ma wonsa enka 3p garlic mixture no bi na wonim mame do fie adwuma 3p eye no kwasam se edura so papa pa ebi te say ebusu immune system no high blood pressure ebema na bafom kama edi ama sanso na mo amayase yam kwa fichi amote yaw pa esiche yade na ewo so ana anase won sata ye tititi wo nine ta ye tititi obesity wa ye kese abro so wanya stroke asthma anase wujo nso ntantem wafura ye kese ana anase wanya stress ni nyina eye 3p garlic mixture ene bedi wa kagina mu pa enu ti bomodia 3p garlic mixture wo de bomodia na eko Daniel ba
Missy Bacolina, Apidank, Angelos, na Ubenya be Piwak Natural, one and the 3P Gallic Bishaba, Whoop be a friend 0248 92 88 24 and 0201 00 Time heba me so the brepa ato yade ne so yade bi te say 3 die yade ayana say malaria fever na yewo anasa wontumi enidi nipadue ni nyina na wote ya wo mu time heba mixture ebe boost immune system no na bibia aye kama e amawo okay enu ti bomodia na mawusa enkabi na winim eyeke nje heba mrom atonsom na akwajansen kwalina keba dani eba Mr PF have me ozons chemist apidan kebi ka heba show biemo ubenya time heba mixture no bi na kenje wo pe bi eto afre 0244 417 669 669 aya ba hebos ba nompe banka se ba sebra se wompem na abubu hefa na aye bibi aya spinal cord no anase wonsa na to fra ho anase wonya arthritis nsuo tutoi ubonsu no wonya ka ha obi wo mu ana wo bobo na de be na ekoso woni paduanum aye nkase ba se wotu ni nyina ase enyare wa wodo bi ti se stroke gonorrhea anase dam etwere ni nyina no aya de se ba herbal center etu ase wonya yemkro anase o mema ye ni wie payo aye edam le wo fi ho no mana ba betu ase kra e de ama ema ne meme se kro bi na etu a wo baba ebe dress ama ama na ye kama enu ti bomodia na bra Bible center ye wa tra modern machine se ye adwuma ye hukumasi atonso agogo ye wa agogo hospital de che wa taba community 60 lashibi ye by Bowers Club frame 0244 083 482 and 0272 500 012 aye Daiwood Heba Hospital and etonsa e dia front wakofa ointment papa bi dia bedwaman so enu ti bia ye oye bia no now the Daiwood ointment on etwichi wo di chichi honom no na Daiwood Heba mixture no so na wo nunum bi eyesisi yade eye rheumatism anase waposo na ye oye ne nyina no Daiwood si tutumika brei na be pedro ni binum madedia anase wontumi ni di so a ne nyina no wo tene te e de frama wo na emo munyima wontumi num bi enkola wo munya mfinhie adumi ensan so entumi num wo makola wo so won ka wo dia ene na bomodia na Fred Daiwood Heba Hospital nepe eja wo ba no nkokra dro ibi Daiwood 360 capsules Daiwood ointment and Fred Daiwood Heba Mr. Fred 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 yes sashini na drono isanya bone brane sashini na drono oh any Daiwood no oh you and na Dr. Mensa back clinic was so ye free health screening Dr. Mensa situ to me kabra a free health screening no yama a stroke a hepatitis a diabetes anase wanya namu yade bia awo hu nsama yade ama mo anase ye asthma wo mema ye ni wie pa ye wanya typhoid hu na mani aye nsansa aye basa bibia ho de a November ya ena Dr. Mensa Heba Clinic or ye free screening no ediamo ebra ni ya no pa no nsia kopem sa nwumre no nsia ebebo tutumirikai nako Dr. Mensa Heba Clinic na wo okay ye wo kwatwi ane ye ne Guinness dapo no ena edin hwan mu kumase oboase kwantempo no so free screening no efiti ase 6 o'clock am dia kwese 6 pm nyame ya dum a memene de dia ne mu lab test ye be ye scan ye be ye physio enu se be na wunma dia ni ka ho yes aye free no Dr. Mensa Besha obecha ntoma free yeah besa chantoma free any obi antumi camera 0245 95 87 68 and 0271 17 35 51 and 0209 50 02 73 okay Yami ensha papa abuafo no ye di rewra mu ntia de ko yera na wo ka sembi wo ho yanko na wo se ebra oba ne yes ani nyina no woni na anabiem na mom no akora no wanya ne hwe na aguso hwe no ye mamba jawan yanko na eye no nyina no na meguso ahwe akwara no basata na memedia no
na afi na ɔkɔ 5 to 6 months okay but saa kasa no bɛpie mu akyire no na akɔ te sɛ sisi ano dɔn ɔwɔ mene no mienu ɛyɛ ne ntam no na ɛni wɔ bio okay nti no ɛde ntokwa nketenkete start sɛ ɛba awɔle no mu okay yeah papa nti no ɔn sɛ Iva ade a ɔyɛ na ɔn sɛ etiefo etie dɔɔso ɛna TV ahorow bebree na apeki show ma yɛ ka sɛ de wo ba ha se a sɛ bi owu wodi nkan okota na wo ne bem yɛ ka sa asɛm de bia enti ade a Iva betumi ayɛ abo no wan ho no sɛ ya frɛ no kwadu a papa yi eboni asɛm kwampo de nka obi a otie bi anim sɛ enka nhyira ntia wo Iva saa enti nka wo de so baba bi ya no sɛ yampa sɛ nyampa baby akola no wo sese na yɛ hwehwɛ ebia me de akona kwakodi abotare wei ana wei enti na ama me de akona kwakodi wo no na ebia abrantie a ɔte wei wanya no kwafo wayɛ mbɔne sɛ mama na atiefo etie hunu sɛ bi wunni fo akora no so botare bi na kodi wo ba sese na yɛ fo no wakate no wudi na temi obi adwumba na sɛ wo na ebia we are the problem ama akora na bia ne dacha ye pen enya enti abema pressure beba Iva so wa be ka se omode akotena radio station omo ye me mama ye so ye fa obi metena ma ye no mum ye obi betena ye ni ye enti Iva amfafo no na oni ye nkasa na se de bra ye cheche ni de ono so nkire ni de me hunu de enti a wo de akora na kwakodi wo na amfa so de mre ono ani abrante na mo anya sa mo nkasa mihunya nka kyerɛ sɛ yɛbɛwie show no ebia nneɔma bɛsie kyi no ɔbɛka sɛ mihunya nka mekɔɔya na me fae ɛna ɔm kasa nti Iva mfɛfo no na ɔne yɛ nkasa na ɔnkyerɛ deɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn na atiefoɔ ne ahwɛfoɔ bɛyɛ Pastor Julius ɔmo Iva din bɔne bia dabi apart from say bia say bɛyɛ ni wo apart from no ka kyerɛ ne sɛ sɔfo sɛ wa bɛyɛ de ne sa wo akora na seɛ no apart from that no ɔnka bɔne bia mfa ho ɛna aka sɛ saa nti no anu se bia botaye ntia me de akwana kodi an enie na no ano no but what was say bia me de akwana kodi koforudua na koforudua no wei ni nti na me no koye enti edimbone de bia osem abo baye ma wayi ano bayi bon de me bo na on this grounds na me bo bayi ebi nso amaamo na atumi aboa anya sa ebema se asa tiefo tie be se wo Iva onye ni papa wo ni pabonefo e bia wo ni suban ebasa wo be ka se ye de wo betena ha agu ni ase ye nso nyi woni nguase ne yepe ye wo yi ne yepe se de bia akola no da mo ntem no enso be yinhira ha nti Iva mfafo no ye twa ye ho ba ye bema ye nua bema na to aso no de na asem no awie krakra na woni nkwadam any Pastor Julius na bema no be kire ye kwani a wo fa aso hia ba no wase beye futu ama mema secret bi sha yes eti etwa ye ho aba mido na den na Abraham so pacho asim se tie ena bo ha se se ye di Abraham kunu Abraham na sa pacho Abraham pacho wa se pacho Mr. Wasem se se Eye o maame de o so menya ba akra de emuwa ba mi maame de bebi o wo no emuwa from me to Cape Coast de emuwa nti wo de ma o maame mbra o se lie se ne maame baba pa de anka mi mum lie se ono France ne maame baba pa de anka mi mum me maame mbra okay nti me to nkra e maame a me maame so de ofeso e bae maame ne ba ye first week second week ni de Akoma FM na omuntem bibia ye kama okay but every 3 weeks kono afide miame hu se nyoma ekoso ofie no na enkoyie na se de wo maame ya ba hwe no o yes but ane me enkoyie cheche ya de na enkoyie no de na enkoyie ni se maame no ebi wo wa mekɔ adwuma kra osese me kwadwuma de ache se me ne no kɔ na eye me papa ewo eye ebusuafo omuso omo nkrankromo na ebinum eye agogba ntino se me kwadwuma kra opese me ne no kɔ ekotena eye papa no ofase no omu fie wo ba na wawo foforo no eye me maame wo maame pese odi wachi echi no anu wo kwa adwuma no ma fosi wo
baby na mi na wo pon wa wasa abefra befie then you no na eba be hwa wo yiri ya wawo no nti ya won mi bi se no a o say ontumi nka the main reason ewo enkyere mi nti mi so se o kan sa no a mi mfa na no enwo fom nti me kwa na mden ko na makwa kosi no enumre me pun adwuma na makofa no na me de na aba nti no me wo ho na maame no edu manim se opese o san na chi ko Capos ma obi a me your first born fi kra na nyame adum metumi ni obi awo na se wo be hweme nti untumi ndi be ye even 1 month and say 2 months mpo na wo ko adan me ye maame na maame ne ntumi anka bibia ankyere mi na ene de me kwa ko je maame no kwan ama no ko ti me ko je maame no kwan baaye no na me be frɛ oba no etena ase se me no na enam se me taxi adwuma ni ti no se me pe fifia anadwo na meba amachi anapa na masan ko nti na minim de ekoso ofie Akoma FM me ko je maame no kwan na ono ko Capos me ba na me baby sa oba ne se nti de pa na maame ba ya nti no enam so ma maame no ai se obi ewo na ti ko se onko nti hona oba no ebeyi mi eye asutre se eye Eva de meneno ewo ye no obeyi na asutre e ka kiram se se mi minim se ne eye me maame tie krambo nka me kran enya de ami magege no so otesai na mi se na me maame otesen o se hwe na wunim se wo maame ye beifo ebiyewu na me me maame owo me ebiyewu wabo no maame beye wase ba bebo wo maame beye ebiyewu ma okasa asem ne de mama me hu juri mi na sanso ye me areho nti asem epie ma no a me ka kire ne se so ye beifo kra ono ana sabi ode me barriers ti mi ntumi empo me maame Akoma FM sasem ye si ye kiri no ni mama mampa ba bibie ni wa esi ye ntemu ewo imponu obo maami beye krampo ni ane yeti ne feso eye ne ba no a me beto no anase me behu no ana owo no me ana me dia akola no ko school etua no school ni o ma bibia eye ahyase no o ka kire me se be ma no no wo ye na ofrim ekire no eye be me ne busuafo eyi nani ma no nti no omkro munim se akola no so obedidi se obehye nti man me taking charge of akwala no bi wa anapa se me kwadwuma me kosin school na makoye adwuma ba 3:30 no map na ma se abafa no abafie nti no ni na me ye eye masade se na ba ma sa woni obate a we ye wasade pepepe nti emuna na dakro mama kwadwuma ba me ba ye no oba no eye ni attitude anase sa wo hwe sane otia na sa wo ne obati na sa ukọ baby ba na sa oba na sa wasesa uhu na ifie yete wo so no e compound house tinemnim se maybe sabi one ma na omo no kwa bi akontokwa na mi bisa ne se na di asem mi bisa no a ba 5 minutes no ontumi nkasa nti ho apena preko pe o ka kirem se me de ye ne ba no enye minjai wase de osi de me de ye ne ba no enye nti minjai na mi mes osi de yes osi de me de ye ne ba no enye nti minjai na daachi mi mese ne daachi wo na mi bi se ne se akola ne si den na maye no na akola ne obi a no ye enika Akoma FM FG capsules mienu no wafa zara me chana 3 caps na fei wo de anom enam nsaya de be na bema eje wo bema every wo sam wo ba eje wo ba yo every wo sam me so no nom zara me chana na G capsules Akoma FM ene enwumre enam nsaya de be dwane afei bema waye mre pa wo pam wo de ene zara man capsules no wo so nom capsules na nopa ena fei enwumre na kwada bra wadi de awie wo be gina so se bema mu sanso na Zahara se
say ye the hindi aba me shano aba oh malaria typhoid and yet diabetes a balance of blood pressure no perfectly and it me say whether charistic ventures fedro Zahara enupano and we yes abre o kan she drugstore and ubenya bi herbal pharmacy chemical shop me so a yafre charistic ventures I was 0246 34 83 34 0246 34 83 34 now 0248 56 9335 Mama now what say your kwania wo fa so a wodi hunu Iva Akoma FM Mama na me kaka se bi se ekwan a me fa so a me di hunu no me beka ama na aye afutuo ama ema na ebinum pe emba ya sabi omoye angels na omo awale omo no menu mesi sunya no na me panyame ejuma aye ntina me di asofo mechi e wa Accra okay na me colleague ba ko aye friend Paul na odi tu menim se omo na sister bi tifia sister no so no oyobi a ne hojo oye good onfa na asoro ko ni ne mpai bo eni agro okay nti enam Paul no so ma me de be hu no so me be hu so no de Paul ka kire me se onfa ne mpai bo samne na asoro ko eni agro no na sa na tie mama anadwo no gina park so how much no gina park so so be dey introduce cinema wo oh yes man Paul na introduce cinema wo enye wanda hu no oba no na wo se wo ben na ni ma ne to na nantu ni se ye me fe me kwase ne pe ba wo bi na de ma wo okay ono no introduce so na se fie na se area okay system say no tie na me oh me kra so ba no some man bi sana me hwehwe se me no mo bed okay ntino dia Paul kan nti ma me tu ha no mo eko hu sister no so me ko hu so no na dia Paul ka kire me so na ampa enkre no mfa na asoro ko endi agro onfa ne mpai bo endi agro nti ne minim se me hia oba edam Akoma so basana minim se sanem se na ma koshia eye devil mu devil fast now nim so koshia angel se dia anye angel akoye devil oh yeah ma se me hwe ekwan ni nsamo like nsamo ka to me so ni dia ono ankasa eka to ono ne maami so ene me maami so a na mtumi hu se onye oba papa okay enti dia angel do akwa wie ni angel do kwa wie devil yeah devil okay ye hwedi enti na osusu se wo ba no ede wo ba Akoma FM mama senti a me ka se misusu se odi no edwane ni se July ni mu na offer phone se July to August this year okay na offer me phone so se o ma me yare ntino opese okokohwe no ewo omu ekura ntino ode meme ba no ene ono ne ba no ekwa akogya ne sister Penny aye friend sister Rita okay ntino ehwa na me friend sister ebisa no se se na o sister kan na ye no kra no se ahani mama ode akola no ene meme ba no ono de ko ma na sister no mama baye 3 weeks to aye 4 weeks na ombaye okay obi a okra me se okọ na 2 days time no na that day na Friday okọ na Monday aye akora no betumi akọ school no mama oja akora na sister no eno ano what this sister no win no mama pacho ne yeah ahe no wo me pacho baby a no omotene de sisi aminu kese omu efiri ho okay so omo free baby no omotene na wunim no minim no na he fa na no omotia na wunim no mo botwe adenta aserbotwe adenta ya adenta aserbotwe e wona no omo wo na would wani ko hu se e wono kra no wodi akra no ko oba no oso na koma ne sister wunim ne sister no baby oti wo ko hwe se no kresa akra ne wo ho o mama if kra no me ne nkra no kra e kasae e wona sister no funsu ane nkra no omo wona nchen okay ntino onu kra no e kra no sister se okọ na be 2-3 days time obaba no mama be 3 weeks na o maaye eno no ko hene eye ne mami ekura wana se omu ekura wo se o mami yeri ntino okọ akohwan sa na ode enkra etisa all from phone so od mami etina wo send sika ma sister no ma ne de hwa akora oh yes sister body mu betumi afre no okay me send sika by 2 occasions onye on fan to bibi kura anye den okay e man kwala no okay na okoye no Akoma FM okoye no ekoye no ahomtima ye ne sister no e de kwala no command wo ekura na si ho senke odi omo eko nanke eye onua no like ebe na ahomtima odi kwala no basian ba back to Accra na omo aba
aboko school odi omo ko ye na afin kwala no a wan for mo amba akra bi ombesinde enti se wunni ba bia nkora ne wo wunya kwan ne nkora ne dabi ono ko enko nkasa enti na no wate ba ne ennan kotin for 3 months to 4 months ennan kwa bi mateninka ennan wate ne ennan kwa mama ya ba jina ma wate ennan kwa ai ya ba se akora no anya sai mana kase bi so ana sister e ka kire me ne se me friend sister na se me nyano a aya Mr. Penny no o ka kire me se omo pesa nka omo ko village wo na me ka se okay ende me no mbeko eduwa afi o se what sister na edin kwala na iba ntinu se yakwa omo ahwa ne yakobo ntinu yentwen mama edo o ka so odin kwala na iba akra no omo amfa omo ama na me ka kire ye Mr. Penny se omo me direction to village wo na me nkwohwe me banu imposane no hotie eni sane yotie ni sane ebisam se me kwa akwaje akola na asa me kwa akohwe no na me so me kwa akohwe no no so okay ande on ni sister bekasa na metumi akọ ntino elita o ka kire me se ni sister se kraso wo de mema no nkire mo kwan na sisi ano awole eni entamu na ba na ewe entamu nti se me pe eye me ba no eye nenimu ahwa eno ndie anytime be ordin baba akra no obe from say me mehwe me banani obi a wo ne oba na wo mo ba no amini akra no ko school no I just want not the ban san ado ba bi do akra obe from say me mehwe neni wo benya wo ba it's when me susu say odi akra no ese akra no fie say mama all 5 years all 5 years okay enu time kra wo tinu a every time wo ba de wonya access to wo ba no me pesa me kwahwe me ba me pesa me ne me ba kasa e wo say wonya access because you no kwa na e wo woni no na wo ye ti se de tie bia no emra bebem ama wo so anya wo ba hwe no me na se papa enti me say wa da bomode a Akoma 87.9 FM Facebook live YouTube live who shebo TV stations onua we say Chrome Kings TV and face Star TV Odo TV who shebi join here say see afei mameja for enje join na ye person we numu aha ye person mu na ye hwe de iva ye no we ye niye ana wa anye niye mesraw who was similar problem Pastor Julius maybe ho what was similar the same problem ono ba woman am oba na faculty kwando akola no ko because of one or two reasons on hwe me mani ye ana woni me agya ware nti ono so we jana life amano e de akwana ko pe ba biatena ma so oba ma wo sa problem ya fa no bra akoma mu nsema badwafo nchen Maa Akos tena dwuma de tie biara ya da je oba de wade ama efu se e wo abamura mu sa ni ba ma bi ode ebaba wiase e wasede se o hwe ba no nti se wo sa problem na se o yere ana wo mpena wona na awoba e de akwana ko di bi na se wu na akwana cha akwana bo mo de bra entena fi ma no hye ho askwa Akoma FM ye wa askwa ya ne mo no de hwani mu bo mo de ana tu ana mo be de ya me di kire ni me se Kumasi Sports Stadium obi ani Kumasi ya nti de wo se me ba Kumasi Sports Stadium wo dru stadium wa wo se me ba askwa ye kwa so anu anu no wo se me si mo no ani mu wa anu anu no ja woni abon sabronsan bi na fe the details afam hui wo de wo pekra frɛ tutumrika uyoba o woye bembo sofu bi na asese wo ba sofu bi na wo so do wo fa kwa boni bi so sebra baja akwankyere se me no da ansa na wawo wo sebra baja akwankyere na me fasika bra ni nyina nti che se ni omani nyina mama edi sanse me nyina wa ha na aboa nipa nti obi a wo sa mama number no betimi afre sa number si o fom kwan a eye freyen e was 020 39 33 582 582 Papa yanko mama me da say Eva mama yini kan hwe Akoma chede na ansana mama no anyame adom ye nua ma ye ba nyame nhyira won pa mama I need to it's a good start because a nipa do monoma ban mama anya le ketua sa na ye ka atiefo na arefo all over the world baby will be say wo brochi memu say wo Ghana say wo hen baby wo biara o access to sa opportunity Akoma chede wo de ba ye de bi hwe akunafo enyanka enhusia mobrofo omu nyina entoma na onfefo de abai omu nyina de abase yemfa ye ma no na omu nya biribi emfa nkata omodeja so bronya ebe onso was akwanya na bia say emo aduane mpaboa drinks mpaboa entade se na tie bia no de ba ye begini aso say yenkola ohun se sabre ede
na ya so se bi mu so edidi na bi mu so te omunya bi ni se ye mo se ye anwa se ye sardine se ye ntade se ye socks se doko die biara se de di fry ho eneya ntoma nipa bako e de aba no ma e bi di 30 bi di 50 ana e ba omo bo moden enti de wo atichi benche bia ma ade biara ya de ye moa ma woni pa ye yi no se ye ntade fam ye hia ni nyina e ye mpabo fam sa na ye fam emfra ye ma nyanka no na mama omo ensra ye sika ena beba what is sika na be send enti say bia wo de no eye sika ena wo so de baba no eye 0599 0599 305 202 0599 305 202 eno eye MTN Momo number no dia wo so ye Mary Akosua Ade mesro enti wo die ni yesika wo be start na fa wo de aba wo de afaso de abanyina no afia Akoma London wo de 3 pieces of entoma na ba ye ena enra ye maba wa no so ene entoma ne ne ma emo za indomie nom ne ade ni nyina ye be to screen so ena afia se wa New Jersey USA wa no na the two man ye display ne okay enti papa ye kwai ma ye da se enti omo de ba ye be display say ya just said your mama on pese ye be ma obi ehu wo di sika ba ye be ka kirew ye be bo mama na on share so say mo mfa number foforo bia so apart from numbers ya boboyi 0599 305 202 so wo di sika fa number foforo bia so a wo sika na ayira ama Akoma munsem Akoma chade dwumade so ayira nti omo nhyɛ no so maye ma Eva case no minim Eva na dwene na because papa mama oba wo ka se yese wasese ne ba na akora no kora se ne papa edware no de nsa wo ne ade enti nka we ye case anka obi na sese nkwade papa iba se me ba na ka se papa yi asese no ba we de papa na mu na obantika se ono ara no ho ba ba sha adwa mu ma enti ka efra unka wo bi fa wo de na se ka wo ka bia fo se ampa wa yese enti nka Daniel wo dwane ne sen enti minim ne enti Eva edwane se bibi wo bi wo emu do chense ai ban pese be hu na eno na me tu for se no because wo re tifu be ka se wo na wo nye hwe ma unu obi na wo o ka se na o ka bibi se akwa na eyo no na ye ne ba mama se onya wo bad ne be wi se enye wo na ye oba enye wo na ye oba embo tro konkokwa ma yeta se eba ya chade nyame na do chenti nye wa ho den kire se ebe no bi se bi obetimi abu atopa obu na chensa nso onya bi enti enye wa ho di mu na onya no enti ayo mani ya japade mama uni hu kwanse witim di akora no ko wabra be ma no wo no onim sebe na ma wo benti me kwa mintim nya na ho ma no ko mama obi 5 years there be ma no ntimi nti akwala no yemu se akonya o de hwe ne bade o hu kwanse ne nsa kanya sa akonya no ti e be se Eva se baby obi on your mra se me se be ma na ye bibia ma wo mra meka ni be ma ne sin konwa ni fa yi ntu na akwala ne de enye japade so pasi di by force eje ne bade na de ma na ye be fa sa akwan so na so ye mpa ne sa omra ni fa yi ntu yi na ye nsisi na asomdwe mra okay Joseph Ashra we won na pa matade e de ashame efrika da ko si efiada e Joseph Ashra Mr. Style bi wo so bi so shebi na your fetwa never WhatsApp Joe na wo bom so meet me there spot no and the ehwan mu Josie wo pa made ka ma friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 yeah you Marcos me da say na wi obema me kwan anka meka se Eva waye gimi sem papa so obema me kwan anka meka sa a kire no so waye gimi sem papa amakan wi yo ani on kafra won se tro ni system man kwala ne kwan mofra ne kwan ne wo mra me nche akola ni tro eti na ya na eden pa se akola kan bibi to so a wo ye panyina betumi yi wo ho ano no eti metu ana metie papa ne nyina ebetumi abasa asem ye no kore ena papa na adi mirika betena ha be ka se oh wose me de nsa fefe akola oba time woni mu ba no bebre chan ne papa unless una wudwa una aye ne bibia ti se akola ne wudware na de nsa akwa akola na se na se ukwana akola ne chan se there is something wrong wudware nda bia nya sa na akola ne tie na watumi aye bold anka bia se me papa na aye me sa na wo ba time ye frewa ya fre ne bebro be de onim de me fre ne wa kira no se
bema Jimmy for na on makot na baby no bema sa na on omoka obi kura gina tie se maame nya botene ne omo nkasa enso woni omo kasa na ye do sa me ne omo nkasa me ne omo de maame nkoka we nkyira omo na che se ya frɛ no wa beki kana agye na che se the phone ne nya hwe enya hwe wo bo pa no katekate yen no ti se eva onimnya sapa de na sakora no hia na e bia na life bi na wo ye ompa bra ne bi no wonye obi foforo e na wo hyeda pɛ so de bra ne badwane ka ho enya sa de akola woni toro eti se de akola na ka betumi abasa no kretuo do papa ye ne sa nanso wamie wano ankan woso wa ma me yen hu de ye koso ne nti e be ye den ene atumi atena nam abua papa yi fo na no na condemn kan se wo betumi de wasem aba ha na wa ba bedi fo eti de yi be ye no ye nte na se eti so pa asem ye de e pa akola ne ye de a ene omra bonten ne yensiesi that's right ye hwe akra ya wode no kwa mpese papa be wodo akra na ode ne kwa ne de woni that right bia so de akola ne dwane fi ne papa nchen ono na wo ne ba ono na wo ne hefa na ono munsuo na onye meye anaso okosan na wo ye woni be ma na atena eduru sa bra bi na wo do no woni na atena ma na ho kwan ma woni wa danyi nsan na sa akola bam na sa wo so kosra ma me ne bia life fun bia bam sa papa na fifi akra na ho nsama koye bebre e na opesi ka bia gye a won tam ne de ne nwane mfa nkonka ho be ma no so ye capable so obehwe ne ba wo si ba bia me wonu ntumi hwe no ba bia mo ntu onko tena ba bi no ntutu scamera baby na no ka so yare china se na oye ne dey eti akola ne de eye wrong baby ane ba ne wo bia no ne nsa be ka no okay me dance papa one one ye know the second story na to aso ma the whole issue is ene me wura ho pa emema menim de ntia pastor ye timi ye mfonso sa mama wo hye wo ba wo pe na wo be ware no ba no se me mebusua mu de nya ade amede wo be ko yes enti bibi mo hu kakra kra oba oyem paibofo a wotim paibo ase 24/7 wo so ko obo adwaman my god anadwo man na sem mama na bi se mpaye bebre ba no obo na ne botaye ne sei wo pekunu enti nyankopa aduma manyame ayi ni kuna ma no a senke ya wo senke odo bokọ kye na busuafo be me nso ba ya ready so ba ya ne ho ade o wanya wadu because ono no odi asofo achi ne ono nso pese odi no kre tinko hu no okoye ne ho ade yes one na bobra e wo Kristo mu wo be me ne kasa enyi o say preaching woni mu pa o say so for na o be preach pa achede a wo na nze Eva na amwa no o so say no nim say we share angel but later no be wu say Lucifer na mu no no che so ko share no te bia no na endum ni ja kenye sa kwa no enya mi papa enya agro ma wo share wo ba fa mi ko kire wo maame wo say me maame de enya dem do kwa kire no efri se onu na kum mi kunu panyene enti mi pese me de ma na nkasa se me woti ye na wo sa wo ye ma hyew pesa enya sam kitu na na fia obe kom am du fia obe ko fia bim na fia obe kom ne yeso oba na akobare no o ma me kum ni kunu panyene wo so ye ni kunu a wo ta so mi na o da so ko na da so ko ko na o kom no pastor ya cho you know afom ura o so ura o se ko ma hojo na hojo ko ni mu ya go ni mu ya na hojo go ni mu ya cho na bo na ntoma nyina na ete o kuro wa yin da fo ma se kwaju be se meta ona mbisa se kwaju wa yin so ni ya twa abosu akare bota so si mama enti bi de mesre mema se bre wo man ni da ho anya bi kire no entam na wo huri na se nkosan na chi so ene wante ne ho ase a wo de be bo ho ma me be yie e kan ho aje se wo no ma me ye be fo nso ma me a chire wa side charge ato so se wo do nsa ewura ne ba ase o pa kradi ne gane no de sa charge ne to se de be ya e ba sa abai mu kura e be ka se bia wo make an attempt in the akra na ma wa wo ni be ye bibi abai be gina side nso aja akra na ma oba no a o pa o kuro ko e ma hu akra ne bi because o pa se wo se akra life intima mesre na me wie ne se Eva mesre no mama hwe ye fe no edwomofo mdu fie fe no edwomofo no kwa ne kasa ade na umpa so no be kasa waje no ba so be kasa Eva ye be ba akra me frɛ wo so be kasa twice ade na umpa so be kasa enti edwomofo no kwa kasa Eva kasa wo yesa ne so mo nipa adwenpone ayede amba enti Eva wo su sense ma be kan no wo boade a ene no na mum se wo mo ade abrani mu anye sa ade ababia wo se bia akra ne beje no Ghana haya na wo ntimi nwane nyame ewo wiase hase enti ebe se Eva omra ne mfa yi ntu yi anye sa ade a oboa ontimi mfa akwala no sa okay anye sa wo yebesa ba second one then eno de fire for fire fire for fire and eno ano no enti eye aiming fever me se fa second story no entu aso
na amen fever mix eno kwasem say eye kama pa enu ti wo pebi a Dr. Ami Bonsu omo Amen Scientific Hospital omakofa MRI machine de abe dwaman so e di sini pedua no so ebuwrem na yade bia no ba bia kota bia no atwene pie na wi a MRI machine nankasa so asanso a kire adukura yemfa emma we ubehu bi ewo Amen Scientific Hospital a chemical shop herbal shop bia no ubenya Amen fever mix ni bi ato eyati de yade madedia walusu appetite ana anase o mema ye ne ntumi wie payo bibi nkoso yi ana wanya migraine asorobne wutini hane yo ya hane yo tumikai na bora shop bia mu kasa wo pe Amen fever mix obehu ye kira kwan ewo kejetia eni zu dan no ne di animhwe sanso na new adehia market na afa atwemata chiman no ye butu enchen hwa bomodia na Fred Dr. Ami Bonsu 0277 001234 and 020 88 yakwe second story na so na yema yenuaba obroni broni kwakwa ma chi ose ya fechere gongong yema na kwaba obroni yebo ha aha dia brofo no eya no wo monta ma asa wo na de obroni yi ni ti de na jese otumi sapa asem wo ho ampa enu ti Mariam edi asam ana wo ho awia yi wato ayen ma mpa cho awie de boko be nye boko sa me ne boy bitan na me call SS ti me ne tena na oyitre ti mi ko yi miti e wo ho ti mi yi miti no Akoma FM ye no ka che me say wa crown machine o twa passport nso ti me ma no try me hwe ti o try me hwe ti o try me hwe no me call school mu wie na o de picture no ebisa bisa mase nti o ye ya na obese me pe na me ti ase na me ne tena ye nti me ne tena for be 1 year ni na boy ne se na dwuma a o ye ne enye ye ntua ne ka nti me ho amenya ska na mama ne menya ska na mama ne ti me di tu kwan akwantu onum fa me be kɔ no me kodi Christmas won nche me kɔ na one ba e wo ho nti sa me hwe na me hwe ni na one ba foforo nso na edi se ska no nti enum no me bufuye e ma me frɛ ne ma me ono ankasa kwa na frɛ ne ma mbo na ma ne se me ba na nche me buafu nti ade nti na mbuafu na me ka che ma me ne se me ba one ba na ete dan num one ma me ne kasa ma me ne didi na ten hapa nso didi na tem nti me kan no so Akoma FM na me see you mate nti me de fa so tu kwan esi 2016 December Akoma FM 2017 February na me free Ghana e call Saudi Arabia nti me ko enso so one ba na jai nti me kwa me ya adwuma first 1 month no friend me no ka tell me say me friend no ka tell me say adwuma na wo mu no prison service omo person omo fa no but ne set ne nye nti no me mbo no bosia me first 1 month me mfa mbo no bosia no mfa nkotwe exam se ne hiem na se me ba obetua sika na ma me na me se mate me send this sika na ma no every ho no na ye ma me nyusu phone mante ne nka for the past 4 months nti ye kosi 5 months na me san frɛ no no se me ho ka ba wo na ye pe bosia kra ye nya bi nti me sero bomo bosia na me mfa enye enhye madwuma no na metua ayede metua ama wo na me san se ho ka na ba se no se 2500 na wo fu anya 1000 nti aka 1005 na me si yo mate na me frɛ ne papa bisa nti okay me ka chen se enye nokore no so pa bisa me fada nti me frɛ ne fada ebisa no papa ne se ane nokore already ni so no de me akwachia na wo fo so ba o pese o ware ni ni o de akwachia na wo fo na akwachia mo de akwachia na wo fo yes so ba o pese o ware ni ni mwa me boa ni nya waka kire o mo se me na me boa no ma o timi survive bo yanko nti o yes ana me si yo mate na me frɛ papa na se ana no kre na me wo bi ho a me pe bosiampo nti se waka de ya no kre na me si yo me send ama no bet me ngini ni nti ya ayire na je na fakoye de wo so de no si you mate na scanner buy papa ne frɛ me da me ase se scanner ba na me si you any 1 week na boy ne frɛ me no say ne phone asai na o sɛ me a me bo se ankanto phone ni bi na omo send niam to omo group mu nti sɛ wanya phone na o ntimi nya de wo so ye na wanya adwuma no omo WhatsApp group mu na wanya nya adwuma ya WhatsApp group wo ka ho nti se wanya phone na nya de se obetimi anya adwuma no na me se yo mate na me so me send this ka nti ma me sika akodi ne ho ina 4200 4200
na akodi no ho okay nti yes me send this camera no ko phone within 3 days me friend na oni online ti me to credit na me friend normal call me friend na ye call waiting na me say nti me man call waiting na mama message wo WhatsApp say ye call waiting nti owie anapa adechin say per message or the mom don't put pressure on me. What kind of behavior is that? Phone no sika no ade to phone no you so na me to man no de akire yi wonya phone no wie ye no o say don't put pressure on me. What kind of behavior is that? Na me so sa nti ho ana me block no nti na o nti me frɛ me o nti me nya bibia nti o ka kyerɛ ne papa ma ne papa frɛ me pa ma kyerɛ na me so yo mate na me bie no nti me bie no pa ma kyerɛ na me bisa na sɛ o mate sɛ o ye ma sɛ ne o se ne ma de wa fa bi pa me kɔ na o nti me nkan wonu aka kyerɛ sɛ no bie na no ka kyerɛ me sɛ wa fa bi pa na me so o sa nti nti me nya dan o nti me nkan nti firi hɔ no ma akɔ na me wo ma no ati firi mani so kora nti firi hɔ no na me ne call na ye basa oba wo sending me sending is waso wo kwa immigration prison service ya wo san man command yes ane man nyina no o se ma de wa fa bi pa o ntime nkan na me si yo Akoma FM se wie no me ne call ne ye basa na ho ana o de ba wa ne aye ne DP na wa twere if you don't understand call me nti o ka o twere to ho sa me so me mfi no wo twere ma wo o twere to girl no odi girl na ayi na se odi aye ni deep no na wa twere wo no the status say if you don't understand call me nti obanya mi bisa no ho asem so na majai nti me beba na ofra me say oba be hia me report na me say wo da bi me hia bia eno so wo bisa no say odi ba ni no ayi deep no wo bisa man bisa na minim no me wo Ghana no me kwato so ne oba ate na yes aba na na esa ba nti o ne wo ho dada okay yankro nti o trasa mi mfi no nti eniche na me baaye me friend ka kire ne se maba okay Akoma FM o ha na ne namfofo na omu nimme omu frefre me wona John be ye ho ade wona John be ye na me se da bi enye me a Akoma FM mo se obeya ba ho ade nti ho na me call Facebook me call e na invitation card wo Facebook woni oba na wa eda Facebook wa bre won ka cho so woni wo be ware da bi me hu sa no me ka hye ne se o se ma wa form won ntimi nkan dia me ne akono bi ama ne biem ti me ne nye de entina biem okay nti ne papa ma chew na me se mate se me ba na wo ho na onware ye de a mate me ne be de me ne betena na o si yo wate nti e ba sa na you can say e ba sa me hu se me ne oba no ho na me ne call no enye effective biem nti me ba Ghana na me be hu se me ba ya me call Facebook na me hu se invitation card ne da na me fra apa na me ka chen se da oba no na so be wa nware me sika so abedi ni ho nti me sere o me sika no me hia apa na ka chen me bisa me se na me se wa mfa sika na ama me a me ma ne nye oba no ho ade no se mate obekwa kwatie jai na onya ne ho ade na sika no metua amount that time na ya March September metua amount na me si you mate nti meti ase e ma hapa no obisa me say yes na me say 4200 no se what September obetua ama me boy ne ye girl no ho ade wie September no hwe hapa na o ka kire me say oni sika papa no hwe ma wo ya ba no ho ade no wie ye no ne ba no ye ne yire no ho ade wie no o se oni sika papa ne friend say papa de John Opoku ahine fa kwasu oba sorry wo bechem SDA and papa no kwa sorry yes and also what hene o kwasu bechem kwasu boy ni mama dey say boy ni mama dey Janet Yeboa what you say wono so kwa sorry ni woni papa ne da so ware be man wo se friends say dey wodi wo John Opoku wono so free hene wo ono so ono dey o bechem o bechem se sie ono to bechem wono na yire na waware nti bechem woni me na yire ne dey me ne di better ono na yire picture wo ha ebra wo ba ma wono na yire picture ono na yire picture wo ha omo nyina picture wo ha okay ebra fa na wo kosko wo me ko bechem presek na ba ma no so no oyitire e wo bechem ho a nti me free fie ba me be yimiti ho ansa na makọ
school. Okay. Woni guy name bia. Oni guy name bia. Dia mo different John Opoku na bet junior or the junior. Okay, what did you show did you say? Oh, say was it 30. Okay, was it 30. Okay. No, na dey kra no turn near ma wo Bechem station wha paint store bi wo no turn. Paint e wo Bechem station. Ya churo din bi wo wa. Din ne dey man hwe. Okay. Man hwe. Okay. Eti wa here. Nti me ka hye hapa na se magye atum no. Efri ho no me frɛ hapa ne say miniska me san frɛ ne biem o hye me boss ya besi information center ama no e wo kwasu enti bosso me bia o ya adwuma o de say sika no be send me gye tumu me pa chaw John Opoku Junior adomo yenta omo nyenta beta pa na ye senior papa na ye senior na o de ne ba ne to na mu an ho no ma ono so junior besa kire mu enti John Opoku Junior ya wo Bechem station ho wuto paint e wo ho Bechem station wuto paint ana wo yo bia wo san twa ayi photo like what prag ya so paint me pa cha wo ne ya frɛ wo no ya to nkra wonim sa asem ya wo ba no eka no enukra wo ma ya frɛ fa enye nokra so afa na ka cha yesa enye nokra John Opoku Junior woni ya frɛ wo no wadada ba agiri sika di biatu wodi ayewo akasa ho de ma wono kokko bre ehiri fa kro be so na me call Saudi Arabia e ma na wo Saudi ni si o se bra no wodua enya sam ketwa sisi yare aka me so because of adwuma me call ye enti wo sisi ene wodi sika no aba ene ye fam wo prison service ene ma me na wo dada me na wo jimi sika wo wie ya wo the same sika no akwaware no oba foforo oba me wo Ghana na me hu ya Jaya piano so wo pa wo asema afafo no ne ani nkomo jai se wo toto bo ba park so no wo ji sika no ana wanye e de wo frɛ ye wo so ba ne bo manye na wo the evidence ya na wo ji dia gradually you go pay papa you go pay papa no ka kyerɛ me say ya best information center ama no kwaso why papa papa no papa opoku no ya best information center ama no kwasu enti boso me bia ka tu obaji bia no o de be send me metiase ene so mbetua enti metiase ma okay papa edu so me friend na wan fi me o san ka kyerɛ me say minti wadɔ cabbage afuo wala do cabbage afuo papa no minti sika nti wa o adɔ cabbage afuo nti o de say sika no so betua me ka edu 2 months me friend no say o aye fe pan me wo WhatsApp phone kra nka metwa send o efiri ho no bepomo nne wote papa ne ka biem nti nka biem on fra me biem edi say enya mfia na aboso be say ni sika no kodi wo ka so betua no o ka so betua na o share me bo no 2 years in September ya etwa mi 2 years ni September ya etwa mi embae ye twa nto we Mr. Opoku senior me pa cho wo Bechem kwasu Akoma SD papa enya Bechem asori papa nya sadia no me faro pa mi bu pa no kwa mi bu SDF papa enya sa wa wonim wajira ne bana chi ama ne bana dada mea se enya ono a nka manfa sika na nsende asane ne bana mi bisa no se ye no kole na me diska ne sende ye Mr. Poku me pa cho wo so ye wo picture ne bi wa ha wo ba no ne picture wa na yira wa no ni nyina wa ha Mr. Poku me pa cho enya sadia no ma ye bisa wo kwa SDA wonim nyame se wo baba ni na brantie bi di side no papa e ka sabre wotutu etietie mu e ka elders edi wachi Mr. Opoku wanya de wo be di wo be yi betra wo se wo ba wo be ware no okay what hello Mr. Opoku me wa Akoma Mr. Opoku me pa cho wonim ye nua ba ye friend no Mariam oh wo phone ka ho adwa ye ho wo na disni the latest one the latest one man see me Mr. Poku say we ka me bisa so ni Mariam nti ka yi manoa na ke wo ni Mariam na wo ni ne say wa ye wan
me pa cho wonim ne sa oye hwan kire me mu kakra okay so when the back in when okay Akoma FM ya ware wonim wahu no oba no ankasa da oba ne de na ba chia woda okay me da say wo say wa ya oba na oba no ese one ne be ware Mr. Senior e dey ti na oba no anwa no wo say wa ya oba wonim senka oba be me be wa no na so anye yie e dey ti na anye yie Ika cho wada wo so say awale de omuna omu chicken plan ni de kilo pa say si a si ntem de ni nya ya ni ti ni a ku di ko ti pa ya di so mu ni no a bi so omu ni ti na chimu okay me da say oba na no obi twempra o magyan woni me pa cho woni say oba e de Mariam eka na uka say kam oba ne kwaye wede no na uka che Mariam so obekwa akotiem e na wo say mani na wo betua wo wu ya so o maye wede na wie afei fefra mo fesika ne mane bie e pancho se di tim dintia mai sikano me nyano afa mano eye o se ni anka tam je wono ko yemu prishi it was in three. In the Bia, and the man of Bassa, a Kofasa, how we now at the Bible coming out because I bring them to Canada. Who would birds is here and the 7 previous in Shy at the rubber and at the Shesso. And I'm a young who dinner. Every year, the man, the Amano, the Tianca. Okay, Mr. Poku, me say, we me say wo ko ezie na ezie fo de no kwasam. Akoma FM. Mudi mu huni pa enti me pa cho tie me. Wada uruma. Se wo confirm say ababa wei oba no e de ne ka wonim bie. Me so me ma oba na wotwe papa. Mo fre ababa wei na mo ne nka sikasam no ho asem. Mochira the dapot ya mu betua sika no e de ama no Mr. Poku wo me say wani afi ai wo ye wani afi me wonya kra minim enti me pacho ma yemfa wo mpani ani die mawo naf ani wo ba ne kasa na mo mfra obayi na wotwe me pacho 1 week say ya ti wasem bia sam no natra se ana ma friend se sika no mo ho be mo de bebre no da say ana da say na yesan betra asam ne so dia be me na ene na be yire en ba yire pa ti ma wo ba no ntofo ya bia enti san ye tra so bia mu a me papa dia be ko ne nye mesra wo enti mo ni oba ne nkasa mas se pa la mission meso me da se okay ya mesra okay okay Mr. Poku ni ani ne kwadi komo no John Poku senior yate ne nka we die the whole world we bi atibio be ma ne papa yi John Opoku papa aha na ne papa so di Opoku enti no papa ye senior no ye junior no ne papa no wonim wonu na ma ba ye yankotia wade ani mu no me pa chaw de papa na kanie Mariam ade na woka ne enko mam pa chaw me ne problem bia so kan say ya nka manuru ha okay nti se waka amate me so me hwe omo anim okay ye da say enu to di atra say se wo wonim di enti ade wa asembra wonim se etumi yo o minim pa me hwe mo tambia nti ye be ye adwuma na ma correct wa why aha enti shane so ma me eye kafefe talala okay kafefe na waje so talala we dia o se oba be ma kafa oba no na oba no o wura asanu afro mi wura eno ne adwuma papa no bo modia na enemu san ya dia ha oba ma ntimi no yere enimpa maguro no o hia kafefe
kafefe na edu akagene mu aboa ama wono yire ekompam a wotimi wurawura ade chia no abon samrane ama wotimi ayo de kire se no anadwo no oyiye de sesa woye na edu ebeboa wo kafefe na talala okay me say when to your ba wo ye bemo ma wo sanka sadro ni bi na sisi your ba wa kosie kuma enum enye di congestion exercise entity mu lenyi niema no enye ni nyina mpia bonten na wonim dane ye ba colonel Fred Mills happy dank kenso akeba obo asese wa heba mapo Jodas maskoro ngo wusko bi koko wo benya bi kafefe kasese ya wafra enti so wo person no original one no ya twa kafefe go capsule no wo pe bi afre Harriet e was 0207 183 819 0243 10 eye dani atwitwu dani prosta all capsules de ene ye wodwo so ntanta wodwo so no ayase ahyehyew prostrate yade wo de ye dani prosta all capsules wa pay for ma bo frenu fo ni mi fiankoro wontumi endom bi dani Heaven Trading Center wa Aston Room wa ne dani farmer ne bofi pam frɛ 027 33 92 877 027 33 92 877 eye care for so travel and tour Came for sweet travel and toy, ye do be too far, baby up so cobiano. Ya crowd say ye do be call Amasumji Abba. Ye France now pay UK and asa Russia, Holland, Spain, Dubai, Denmark, Italy, and asa Belgium. Turkey and baby up so cobiano. Came for sweet travel and tour and recruitment center, and asa recruitment agency ye do be cosisia. Can also de kuma be free accommodation kahon, free plane ticket, Ninano, a dear say cave for su, ye do ebeko, and I will pay. And asa dear potty na open wa kwentum kefu so ya krado se ye do be kofa e dia ma enu ti bomo dia dan na hwehwe ye e wokuma se e me na high tension frɛ 0241 16 97 74 and 0278 90 65 e ye grofine mo jadro me kan for dia mo wie he and ye no be doctor owusu na di grofine aba no grofine wonu matuntumi ni di when I was say na ye tititi woda na dwa wontumi enna ogba sori no wonam nyina ya asa na dwo no abaifo be fa wode wokobro ayi wo mo do wokobro omo ya ball football akoball we ya grow fine about tonic mojedro of the moment who go fish what your fish cross so wo pasa mojedia for sunny ye nipadua ni mu a wadro ye grow fine mojedro wo beja bi e wo Mr. Akabastam bro smart time wo say Friday man say ba pedan pure live chemical ba shop mo say wo no say your vast na mo ye gina neto bi negative back clinic carry grow fine ba your friend e was 0244 59 65 32 0244 59 65 32 eye Ishadaba Center draw best man capsules best ma say bema de catch say best not just ampa your best ampa kire say ukọ ampa mama agudi ye di mpam aware mu ni nyina no ubo adwuma ni yie sisiare na ha wa best man ebeboa wo say honam tutu tipa best man beboa yi ni nyina de free ho na say no yire eda wo mani agye mo ho de e best man capsules and I had abena each for eduro papa omode eboa adi awafo akagina mu no okay and to be say what the bomodia sa cancer prostate cancer or cancer sabe won tohwe mu gonorrhea syphilis no me so wo de Ishadaba Center draw best man capsules ubenya bi odane ba have me kwalenak Mr. Fred Mills happy dank Christian Bakeje smart eba wo boase se wa heba wasatema pon boache say ba wo kepko stachiman beke Frank Owusu amayaw ensan ubenya bi ho Christ the answer ba ubenya bi e watakra say na wonim Ishadaba Center the best man capsules sabano wamo e wo Suhum Hansa Street friend 0208 28 80 99 0208 28 80 99 0244 96 60 43 okay omo company mama omasa akamu hu bi almost omo ye one day training no aye memenda ebe na 13th November ewo Redemption International Ministry Accra Old Barrier ho Divine International Ministry ebe Wembley
Park Malam ewo asamoja ma mefie wona awo pepepe na training no ekoso na eya no pa no nkro pepepe no cha se rate no so 200 Ghana cedis owie anso no de koforu anso de ekwakoto aso 20th November Jackson Park Ascension Hall hwana ekoso na product na ye kwakosua ho ade na afa de abe adwuma no ebi Graviato paint emulsion paint turmeric alata samna shower gel hair growth oil 3D epoxy male and female hair cotton babren no I say pain relief oil and also so ombe bia ma any ointment ni ombe bia ma say the sifa etotals e odan mu ni na ombe che afi say ye mpaboa e friend leather slippers ombe ye natural herbal tea eboa oba e ma ennem agro no otimi edi ni ye nso ono mo e kire e wo ho afi nso floor and toilet cleaner ni na ombe che air freshener ombe kire yogurt ombe kire na meat pie ene ni ombe bebra aka omo e kire ni nyina e wo ho nja omo de be share twa picture ni na ombe ma mo be free so so na mo wia lesson na mo kwakosua no enioma ya bobo so nyina ye ni nyina de agu pen drive so e de ama say e ma pamphlet free wo de be ko akwakosua bibi kire wadwe wo betumi afro ma abusa so so mo ye promotion say product na mo kire ni nyina no mama sa okoto product ni dia o wa na hono na ma na de ato ho oye na onya dodo a ombe frew na afi omo no ahia 2022 ma na sa dwuma de so eba so e Wembley ho park wa samoja ma me fie nchen ene so anopa no nko pepepe na de wato ni nyina no sa promotion omo a chede soronko a omo de be emema ma obetumi afre wo no our number is so 0506 061 620 and 0597 109 894 and 0540 502 634 obetumi any onum akasa. Okay, Pastor Julius, you share your second story no and wasem Mariam ma Papa Yasa Akoma FM Papa Yasa ma na eya yeso bo bia receipt ayo akwana fi no onama no kuta ne back oso bo bia ajoso ji receipt mama nye bibia se enkade na ha dwene se kamini na ho akere no memmoa no ngade na ha dwene sa mi wo bia me de beboa na so na yekurum akwati pastor ayente so bebo ni pa yekurum ha Mariam mama nkanya dwomboni o nkanya dwomboni na Mariam fa no masia be ma onu metena osenepe oso utwa picture otwa bobo ya nyina penkanya bone osenepe Matias ma o chill afa de oso ye prison officer mu pay emma Mariam mfa ni sika ntwa mu no mo nkana wie ye nie mo wi ase kura wo ba chill se onu oba che ni ade no me ba beti awarem papa na me ye di ni ho ya na ne wakasa ye oh no catch se Mariam enkontie wo de wadawro ma me amaje me ya ja maja to ho so wo de ma nye ne word no wia me ba hweta kana mo na mama mfin na ni wantimi ahwa ama ababa ansa anka ne sika na kwase ebu mprenu sare ene sen waje sika dia wo ba wo amaji masi ho ama wo ma sin panya mante ase manka hwe misika nso mikotwambe ma wanza mo nya ntwa ma me pieto so ka ho me ba wari na mba ya doye se aware na maso a mbato me kan so ekamu papa no mo de na mama se do sin ne kan na omo na wotwe ya abusoni ntrase ya ntoto ye no mo fra Mariam kokom emfa no sika ema no anya sa no ye tena se mo second time mama enya papa ano de enya papa okay aye J-Light travel consult J-Light you betu kwa he ayi fa na person ko aye UK USA Turkey Dubai ya de woko sua de wo Canada USA Europe and also Ukraine be so what the J-Light travel consult bobo dia na ebra ye ma Schengen visa we betu kwa ko baby baby apeso ko bia baby ya de woko Africa baby and ye ma Canada working permit visa Akoma FM fa wakwantu no sam kwaden dai kwana shema when this ubati hotel enu ti J-Light o si ade o ye no ayasobo do wo boye no kotokoro kasro export to anase Dubai to no de ye fiti asenti ni celebrities no e ba hwimom ene kwadwopoku mahala wo so de ena wo makadina wo mu hobi enu ti odi abobode na bra J-Light travel consult ye wo esreso atonsu esreso high tension free 0249 19 86 15 0249 86 15 yes opoku junior and Mariam ma say Sofu Julius di kan aka do bia na nka me faba na papa no so eyi asem na no boko se de o se emfanto ho na emo me ka se ye nuanom ma binum se wei eye futuo kese pa e de mayen se bia nyaado ema no nye ye nyina na yagimie eti Akoma FM
we dia me gigigi ni sika me mfa ne nko ba bia o we dia me tete ne hot so a da tun beti hot ne so akwa akote enti na nne memma ne bebre ewuo enti na ware jagye bebre no aba no esan so ba bia kwotena ba bi aye egu obi asem so na se wa hwe se wo yonko oba na se wo gigi ni sika nkakra benka tachi a wo be ye adwuma wo de na ada asem je se wo no wa no de eti wagigine de anu desa won fanko ma lady no so obi sana sem no mi ya ba bi okoye no won ya bi sana adwuma okoye o ye beto aso la emu aye o emu aye pa emu aye ebi furu dan nyina ahoro ase ne yatu omoka nti benkata tie ti o man Ghana mu na wudu sika abra na owie wo bu kwase ase se onko afi papa ne se o mehwe ama aware de unso papa ne se aware ne kwan wa nyame aye obaba we yadum na mum aye futuo kese ade mamma nyina se ye ma ye ni na ho ye hu de ebu ano se be ma ni nyame ware wie nya se o me ye boa no uwia we enuru ba bia we kire ni Akoma FM aya oye ochia heba pada ochia heba pada powder pa efia mi de na akoma mu za omu nyina agya tum them try ne de kyerɛ mama na mama wo fia nyina agya tum kyerɛ mama unum de ochia no sɛ onya du wura dem ho a wa beto kakanka no pia was watch ya anu amama nyinaosisie ni ye dwuma mama esisie ni duru acha se bema biara a wuti mo dwuma mpamu de unya ochia heba powder ya someone that bomodi ama wo saka bi ayadwedwe ya de Over good one as what over you one as Oba me say what dey why to coffee cha what ya koko anasa pressure na wo eya ochia wuli bi do no atekwa ekwa kire eya ochia heba pada ba saka pada we bi ye me say what do heba pada wunim wo benya bi eya divine hope Herbal Center and the Abba. We be be our Kolinak Emram Akoma FM. Fred Men Samenko. Tabia Eba shop at this market. Herbal ne pharmaceutical be Benyabi. Ewomu na open the door. Ubo or Chia Heba Padano, Mr. Fred. Divine Hope Herbal Center. Yewa macro. Ebusia Kuru Wajansha. Friday, I was 0591 0591 56 56 55 55 57 57 0591 0591 56 56 55 55 57 57 and then 0551 0551 22 22 82 82 81 81 Ochia eba pada wasi ojani shewa wow beba ebibidromu Samson ye twa ye ho abasisia Amanfo Maria ne kasa ye fun ba de but akola no me dono enye wo be ma no ba dabi enu su ni na no me dono me do akola no pa wodo odo se de ndie wodo kire ye oh mama se be ma do obaya mama enu emu edu wo dabi o do oba no anasa oba ne ba no me do oba no esan so do akola no esa do akola no oh okay nti akola no de e do sa se wasere na me de akokro na de e de ma omu mienu nyina akokro be sa akokro mama me de me ye be me de but se oba me noti na se me do pa de a mama ene de mitumi ye de wiye upe bia na ya ma wuji ni so oba de do a wo ado ada wo de do oba de ba do waba do ba do da oba do asaye ne yakakra no wo twekora kakra bia na do de ba do se Akoma FM enya no kure mitumi ndo ne ba no no onu ma mi na me do no ukọ bọtị adwuma na wo ba uto bibi bra kora na to bibi bra mama akora de me di ya ne de onu krampo no utumi ka kire me se de me yendi akora no wan hwa edu bebi na se ahụ kire ba akora no ebe se ade a woto bra kora ne ya woto bibi bra wo ba be o mama me ne de mi se dan to ade e me che ne sa but akora ne de mi se nkwala de nyoma ya omuhia e wo abontin no en hye da nya ade a emu eye duru ana se ye no bo edin na se woto five break kora bra kora ya fa be ku betimi atobi ababa me no kure na ya woto bi baba no like akora no me gigi akora no so mon sin maame no oh okay eje jealousy mama o body jealousy say e bia wo hwe de body sa eje wuwu bo o de ba ware eti se de ase wo ya te ba wo do de ba bofra no wo de se ba me bi kra na ye de ya oh mama me yeni pa de ba minim yeni pa ti Akoma FM sane etie okay nti no obeka sa no o ma me frɛ akwala no e wo nanimu mama kasa ni eye na refree even kra no enam akwala no hwemu krampo no ebedu baby krampo no
enam akwala eye no hwemu krampo no ebedu eye pempenso krampo no odutumenim se opese edin na eda akwala no so no anka mimi dini fi akwala no so na anka mimi dimidin edu to akwala no se ohwe se na mene akwala no ni ono etia yes okay eye na eniji hu etika oyi akwala ni din eye ma me na okasa na ekira mi yes osi ohwe sania akwala ni po enyam ya me ba na eye ohwa me de hwa no kra na nkopesa nka mi sesa akwala ni din na nka mi din edu to no so akwala do wo fie sai Akoma me betan na akwala no okọ 3 years na okọ 3 years akwala said wo sitie was so there was so like adantuo etuo adawo yetiati akwala kokko tutu chese de akwala sitie kokko tiatia oh yetiatia but akwala ho fe why a nice girl the warfare do adi fie biensa 3 years oh 3 years no 3 years the who sisire ho so so mama akwala dia untumi mfa ne ho entoto omame the horse so e bia da ba be the horse so e bia da akwala no ye slim but utumi sa akwala yi why a nice girl okay mama no so no ho enhye da ensoso sa no no so a onhye da enye slim sa okay ya o honam kakra sen okay all right you're great nti mama o ka say de me de akwala no mese ne da achi na enya minjai no na me fra akwala no e wo nanim na bi se ne say foruwa eya dien na media ayo anase dien na ya media yaw na okase dada wonye mehwe na msi foruwa wo kanu kre etu fra krade wo ba mama se ne se foruwa dien na mama se media ayo no o dada wonye mehwe na akwala no otusu se o sunam se o foruwa wa wonu se menoti menyo keke menyo hwe nti se menyo hwe ya ko na akwala no koye nti ehona mebi se maame se nti den na akwala na ka kire se media ye no a wa wo ye ena no untumi enka nkire me nti ehona obebie na no a asema obaka kire eni se na odware akwala no na ohoro akwala sabi ohoro akwala na ase no na akwala no start se otwetwe ne ho na obi se akwala no se den asem na o se akwala no se eye me de minsa ahihye na ase akwala se wo de wo sa ahihye na ase yes ana ma no o ka sa asem ekire me se onu edware akwala no na akwala no etwetwe ne ho nti obi se akwala no se na de na eye no na o se akwala no ka kire ne se me eye ejana me hwa no me de minsa ahihye no wo to asoda wo de be ba ho intima wo do sa hyehyɛ akwade ho Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM be pa chaw brasisi ya ne ye behwe bebe in the nim what say like obi o wa wo would out to say akwa we de obetumi aye papa wo bi so o ho a waye o but wo would abeka o we can see for me to crash on the trasa a bright here one year. What the better so be adwire. But Facebook live, YouTube live. Then you be sa session. There's just a baby to be a yes. Baby ya what hey. Very nice man. Very innocent man. Obi to be a yes and to the Akoma 87.9 FM. Akoma FM. Dimama oka someone asam Sinemo Ayona Pharmacy eka wana wafa phone in segment no ka Akoma FM capsules abani impressor oil wusisi na yo ya waposo ena etutu wo ana ukotodwe ena ho no wa ya bi a wo fam wo no penu nkasa mu no nonom impressor capsules ya wo no ebekọ uwia na impressor oil no wahwia gu ba bi ho aka no na wo do sa twia bo so oil no ebe rewre ni padua ni mu ebekọ akọbọ adwuma eni gina unu sa ampa ya ni nyina herabasa Pia Fajai for Ayona Pharmacy, ya wadi impressor capsules and oil no abba. It was 0243 0243 123 123 224 0243 0243 123 123 224 and then 0553 0553 13 41 85 and your Dank Herbal Complex Limited. And thank for and woman do no media band no kwa. Yakaba says, Sabia, wo apomudin wo problem. But Akoma FM Herbal Complex limited on about to his apart. Was see a dear no ye to the say that Mammy no fear. Yes, thank you for one bedroom.
one more at the abano. Your friend is saying dank extra herbal mixture or say a 2 nyar we be say apostle ya joint pains no ukoto dwe na ya wo kon na ya wa apostle na hohono rheumatism ana se de na ekoso we nipadua no mpoten na ebebo nso ama mo gene de afurusane ye we nipadua no numbness ana se stiffness wo se me say tititi me na ye tititi ni nyina no e dank extra herbal mixture ebetu ase kra akọ e de amaw na o se stroke so de we stroke patient dia he wuni ha okra tutumi kabre na wonhwe emfa emmoa o na dank extra omo se omo de enupa bi abadwaman so ai no wonu meduro no na fe esa yade ni nyina e de ama o si West Africa na fe traditional and alternative medical award ahodo awaje no enti award ni nti enam na dwuma pa award nti ene award no bebre ena ne nsaka ubehu na chi akwan ewo kuma se pechi number 2 Oben City Life Hybrid School na ena enkran so or Tabora number 2 opposite Shell filling station oye free screening nyame ya doma busumi ye omi ni de to so aduonu nkono 29 September 2021 ya edikosi 31st December na we umpe we na apede he bibia eye free ena obehwe free di ama wo kuma bi ena wo se oba wo beji wo etitutumrikai na frɛ mo e wo 0266 59 33 330 330 okay 0266 59 33 30 and after 0244 01 75 nyame Akoma FM na yani afrefo nkodi nkomo na birthday bi oh mama gagantua birthday oh eno cry dey say oh monya fire we dey na brofu bi aba wa ha yes menkenkai na brofu na started from Sister Atar of Vineyard Baptist Church. That's right. Pankrono. That's right. F-Land. That's right. Correct. And her twins sister in US. Correct. Cemetery. No, what kind of? We are here as a team of Akoma Munsem hosting by Maa Akos Mununkum. Yes. Wishing our dear mother, that's right, lovely one, the beautiful one, correct, the handsome one. Oh, Akos, wishing her happy birthday. This one is coming from her daughter. That's right. Mame Dufie of Akoma Munsem. That's right. And Akoma News. That's right. Obapa Hofedia. Yes. She says, yes. Mama, live long. And receive double blessings. That's right. In Jesus' name. Amen. Fantastic. Fantastic. Oh no, that's one. I'm very Akoma FM. Wow. What? If I obey. But you Mariam ma. Nyamisra one na Mariam eno Poku Junior. Nyamisra papa no se empanyimfo se bi wo yire won nsam a ene yegu. Se the pastor kan na. Panyiri de se bi o de ni de makwala. Na just aye fa bro so because ye mom ne de ni de ma but o de onu mom de ni de ma Akoma FM to se enso de ni de ma ma me mbese me kasa bebre na o twe de e wan so nwa pastor ye hwe papa no mama ade wo ma e ya pa no ene se e ba ni se ya amma se oba bi wo pepa kura so obebua ni kuna o tin sem se ya na atwe na gena ko se kire mama ene ma bebre de wo msike sie wo nkron no because of ensem se ba oba atimi abomode atimi aboa ama usika out mama no obey obetra se bi biasa na hine fa na aka se be ma wontimi nware ba we ni mo brama obey finity su ko sini mo reso oni fault
woni fault when you nyam hwe skin na nyame dia ma adai hwe kasa obe wa ko school se ni osi camp of mama efe kwa wotimi agini sika dia ko ware ba foforo akwai wo hunu ba se okotia ware na papa e wo se mani ware wie ni be papa se papa ye ntima mo ya se de pastor kan ya because case no ehina junior so egina wo papa no so because una wo ma kwan ma o ware satam go tia ware man kasem bia ni wo te papa wada roma ezie fo mpanyimfo enim se mu tie yen na mu de yie ebatu yie na otwe baako yentene nka na asem na mama sa ankoye sa ade a enya mpanyimfo so no be kaza pujo nshi ni duo na ma enya hyenko ade a enya yebedini yebedi pa me da se ebia na won so wo ye nua ba Mariam ne problem ya Akoma FM wo so be me bi di bi sa diu waji usika akwa ware ba foforo me se wo bomo dia na fabra kuma mu nsam dwumadi so wo dia ye waskwa ye ne mo ene di hwe ne mo wo so ba kuma sports stadium wo bia ba che wo du stadium a wo se me kwa askwa mo wo du askwa mo ye ne mo no ene di hwe ne mo ye dan ne ya bronsa ene ya to ho nyina tails wo bi sa ya ye ba che me wo dia bom ade ba che no pa ye beba no ko na che sa wo te ya ye ba hwa kama ye nyi sika wa ha sa wo de wasema ba ya ka wie Mariam de na asema ba ye wie yesema yesika ye yesika mama abiro ba ko ba o se papa na mpacho muka ya mujesen na msi ya nyewe ye free enti bamadi na fo asem na bra wo ba na fo kwani a 020 39 582 ya kwa ho man so hello Meniaba Papa B. Meniaba Papa. Akoma FM. Wadinya Robert. Because if you could you grandson, and you go to see your baby. Mama was ya. Me first one in a Mekaka na Usha Meniaba na Utumisa na Jumuya Papa. Because Tony Bema Wupana Bema is up a sort of no doubt while I'm Johnny. Oh, you baby. You know, Mama Jim Blue Kaka, you baby. Maa Akos amenya ba ne de na adwemle ama na adwemle fi bedase nyame ensha papa yeso yeda wase ye ko hello 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 hello Meniaba Papa B. Meniaba ma Papa B. Meniaba ofokata ni masoma Akoma FM. Meniaba we mame emonu tinaba so atono so atinye ba pina na bra go shop a oni Mr. Pia en checha. We obidia na dia ye 30 bra ma me chia no. Meniaba first case no mesre meniaba no. Mo amu frere no sebi o munya kola. Na wa twefo afo mu kro mu te won che bra ka je se na di ti na wo mu kasa. Na niya wo ya na chese aya wapaye bi e no person fa akoda na ofa ne ma be ma no aka wo be me ka so hwa akoda na ka wo di ba be ha mama kushia se be me ni be ma wo hwe ne ba na be pa ya ba so ba be di ne ba re na wo so fa ne ma no na wo di asem bi e ni ho be so de to papa so se ya be focus so wi akola no e se se mi ya ba mbe bi o wo bi am di se wo di akoda mbe ma papa e na second case ni so ya se mi ni ano te papa na ka se sika no betia Mijiri sa ba mama ko shawa di senye tie bia no papa no discover Akoma FM. Kam da se mini aba papa bi nyame ensha papa phone lines no 03224 98035 03224 98036 03224 98037 and 0243 114497 number no so and a work TV no asie no screen no e wasie Facebook YouTube number ni na wasie we benya no ho we didn't baby afrefre ba dem so ko tin kwansa ba ga so la pando de geni si ka bele no okay me da so mo fa ni si camera no hello we didn't baby afrefre ba ko fia mirror Meje usuo e champion brofin Kwamo highway afi uje ka wade enka won so ya makote na yawo Akoma FM mo Amsterdam Kwamo ni desie na mo bo champa me tiamo ya menya ba ko fi Akoma FM we di se di be ma no o papa e ja se bo ni me metem we ni bo so ba cho pa we ni bo so ko suwo
Minim pa ye wo fo wo obokukurum because what ye minim ya me ko twem pa minim ko so tie be se papa no e bo kwa na minino o bamra o preme so ma ba gi sana me dia be ba no wate okay ko so na mate me dia wate mate wo bakra me da say stories no me pa cho ye di mienu ye nua be ma ne de no e na fe oba no so e de nti ye comment ni mienu nyina hello we didn't maybe afrefre hello me Maa Akos mira Roman father. Many of my mother, dear mammy, yeah, me, so what I say, or sometimes, so what I say, anyone of just include the baby who come in the man. Never, maybe a mini bar, Monsieur Futusem, and be more. And then I say, we are Sanan Casan program, no, which you know, so much in the call. Akoma FM. Oh, no, what is a move from about? Yes, sir, and then this time, we are society. So what does it take? Maybe a program Utia, Utina from Moba, so then someone else too much. Yeah, that's a papa. We didn't baby a free. Hello? We didn't baby a free. I FM Kobe taxi driver and Cassetta report. Yo, Kobe, yet you. Second for the Kapana Seminole. Kapana Anya di Bebre. So this kind of man now Bana Fetch or whatever for one to me and cash. I'm will be back up bread is come out. Penny Trasa Sisu Nessa. Influential also with Yaka, Uncha Ganica. Nasu Jimba. Yame and Shroud. We didn't baby a free once we and so. Hello? Hello? We didn't baby a free. Akoma FM. Kwabi Yanko. Kwabi Pachakasa yetio. Yo, the National Papa was some motion about 3 days now, 20 years ago, because what we didn't catch our banner board, Kanya, when you see Yanka, most done on this number was in the Kwado. Yame and Shaw Papa Ewa. Ya short to the amount of tintin, it is 1 year, not just a yarn 1 year. We didn't baby our free. Hello? We didn't baby our free. Andrew Schmicker, Almani, Patasi, Bushimua. Andrew says you. Gano, Waman and Yanaho. Who be to find the call boy no one so no be no Wako, still loud as to send Diniska. It didn't was a bassa. One more to find these days, you know. That I said, we're Bapa. Akoma FM. There was so much of Muyipa, Namuka, Namudi, Scanner, the Sunday Memano, Ubabano, Mutia Basa. Anna, a second story, a minor. Medas a papa, and what drink. Hello. We didn't baby a free. Because I make a free Accra, that's what the business size. Me pacho yet you. Hello? Me pacho yet you, I drink. And you won't TV sets no on our radio. Hello? I can't yet you. The TNS the TNS is now. Bemano Edda, no gene, it can be brain. And the Korean policy telling you, Papa. Akoma FM. It's a year of the visa, and we are the whole Mina to Sunedia. Hey, sister, any papa, you mentioned the past, so you may go a bear man. What you mean, but man, into Mr. Papa now, I promise you that I'm funny to come, man. It's just a lady or them, and I'm Mr. Dear Pa. Yame and Shaw Pa. Wait to me, we didn't baby a free. Hello? We didn't baby a free. Okay, yes, you. Madam, I had the palm, I want about the if a phenomenon was yellow, all say me, don't you tell me, all say me, no, to offer you said, why the mistake you cry? For me, I haven't when you. Yame and Akoma FM. We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. I'm a pretty as you are. Hello. Me pacho yetio. Me pretty as you are. Yanko.
asɔfofoɔ no akristofoɔ ne asɔfofoɔ no ɔmo nsuo paa papa wɔn mu. Meda say hello. Hello. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. And then that's your first case, you know. Obama, I'm sure when you got Lemma would be when you Akoma FM. Second case, you know. And so, Papa, I catch I need your counsel. It means you will be a woman. Medase papa. We didn't baby a free. Hello. Hello. We didn't baby a free. But I'm supposed to answer. Yeah, I'm crying. But no, Sunny, Papa, sister, Madame, Papa, Madame, and I say, yo, yeah, that's why any papa. Hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. And family here. Okay, na nekria yam kwe. I make a free aguna sermon. Yes, you. Hello. Na nekria ntie wo ho radio ni yetie wo kasa. FM. Hello. Hello. We didn't baby a free. I can find fantastic. I can see a super. Okay, me yetie. My Dika first case, you know. Sister, no, you will be a Najini Sakura. Now, we are going to be a same movie. Thank God, I'm not going to be a friend. You can think I would be a I think I'm on Mokasta. But you also be a friend with the Amokojan. Second case, you know, so Linia Ban, or you will be a Najini more Hakakra. With a bear man after first, why was it? Second, why was it? Third, why was I the man ever phone? Then I know patches. Let's show someone in the car, man. Yeah, that's a papa, ya Benjamin. Went to me. Hello. We didn't baby a free. Yeah, sorry, Mercy. Mercy, uncle. The patrol. Akoma FM. I know. Maybe on the banner will be our solution. I'm quite dinner, dear the man. Okay. Mate, me dance papa Mercy. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Hello. Hello. We didn't baby a free. Hello. Me pacho kasa meet you. Me pacho. Me Majwa kasa. Me kokoso. Yanko. Me the first day to me baby. Hello. Majwa kasa meet you. No. Oh, nearly one is first day no. Akola ni papa nkapa then Akoma no. Easy no be visa no. Yo, what's up kasa? Ni wa then Akoma na. Anti me ba say you ni me tin person o sha akola no. Then me tete. Akoma FM. Then Akoma ni papa nkasa nti mo hwehwe mu ye. Nyamisha papa. Hello, we didn't baby a free. Me ba to Isaac ni me fish nyan. Isaac yanko. Me ba to abana on tese abanche ne hwe ne ba no. Me samu ba me kwan a kamera chance abaya nan kasa obonkrofo ba yi no ono ankasa ye devil ba ifo kese po wi ase. Because enemme obi awo na ne ba opeso ye Japan no. That's what me see no ho kwan se o ma na Japan ma ne ba. Abra na ntete obi e kire kwan ya mfa so hwe ne ba yi na anamo adabu papa wonya no. That's what see no ho kwan timi dia kwa na ko share kura ase se ordinance afefe o ba. Ma me auditor ayo ba ifo o chan to na to brante opeso onye bibi gina so o ye okay. So we will be the inside war ba. They the control class. Then police station was so report to me if you the team man so. Now omo yes be no mu share say na no mu jai because Akoma FM. We say yen jai say adwuma no. Enjoy everyone sam oba be man abrabo hu say nyam suro be man mu. Enjoy oba na abrabo mu say obe say no obe condemn obe wian no okuna say no. Nyame na aye be man adoma. Sane ma we asi. On nyame asakura so odi ne gana kodi ho abedi mu nsam. Me da say. Na nsam dem pa bo be gina. Nyamisha pa me fa de pastor ta say akasema mienu na ya bre no ayebe. Mienu ya ko
afutu e wona se mama nya nipa gua so dem nyina na ase nkramodan mu nyina no na sebe omokuta adwen papa nti mo amokwa aware a madwene se oye sofo odi sofo bi achi oye kristoni oye kremoni no ye mfa no nkwa aware na ye ba ne sa ye beboa nya sa de bia ye besu kire se ene wo mu nyina be fra saafo no ma mse asamso gwa asafo man nyina bomona shema ya and boutique so pata so pele o santa se fogo nso wo odne kwada so mu nyina etie shema ya nso nyame sha ompa nyame enshamo papa yes sister Akoma FM who are London with the 3 pieces of cloth about say yemfa efia se wa New Jersey wonso with the aba sister bako one also at the 400 Ghana cedis and aba nyame enshamo yeguso Akoma achede baby a wo enkrai baby a wo bia ubetumi at the wood here aba mumu line no 0599305202 0599305202 edino Mary Akosia ade enunti ozai ay omumiem na je se mu bie mu a mesra wada baby awo bia ubetumi etie yedwoda ede kosifiada akoma mu nsam enunti wonso fo wasam na bra na ene yentra so na yenkama midi ede Maa Akos awiai wote kwandam nka Pastor Julius nka ena wote mami Akoma FM ena Ishmael so ejira yechi ebo yechi dom ene adonte na na yaw ena afei omo makanyina so boy we social media nyame ya domo chira dia beba no eche pa me sorry so de ene na same e champion Suarez Pepe ene agudie mu akonfo Akoma Sports.